I'm coming there with permit. Okay. Grandma's standing by me. Yo. Enti enkomo na ye bono yaka yesi ni nuaba na ye ka asem yi nyina no ya frɛ no ɔse oni yani asem ni mu nkyeremu bia na ye pese ye hu de wo mu a ye ntu anamo na ye mbra honom na ye ka se ade beba ha de ye nante kra ye bedru na ye concern ne say ayana most times they omo kan say emema ejapade aya ne emfa ma emema enu bi na a play out ya na enti na ni nuaba ne say ni nua ni hopa de la like o ma ne nton ade e wo ho no na assembly mu de no nso keme de no nso anamo bia o se etufa ho bia no ye betimi etu na 0243114497 0243114497 03224988035 also adwenkyerɛ ɛwɔ nkomo yi ho no wobetimi afrɛ na makyerɛ ya adwen a sɛ oye papa ba pam te said ye working a owo tefa ewom ena namonto be na wo so otu a ne papa property no obetimi aye structure wo ho a ono so ebeton ade ewom ti obetimi afrɛ na yabo enkomo na ye wo so a enimo edi nkomo aka kyem se akoma mu nsam dwumadie eba so adwoada kopim efiade bia 1240 ekopim se nom miensa ebebo ye production lines no wo asem bia opesa wo de eba ne ebo otu ho anamon a 0530 507849. Good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, udin baby a okasefi. Bajo funa jime sa me kasefi konongo. Yo, ejeyeti. Hello, ejeyeti o. Yeah, bajo topic na adam se no ma no ka ho na me se ni comment kakra. Ah, ejey kasa. Fine. Yeah, bajo papa na fi ono. O mo papa. Na santifo teaching the sugar be say na me o me papa o me na me o ni ba papa o ni ba na me papa o da pa dia ti me be ma me nka ho so se mi fi bi o me ba ya na so ta se nti sa si ba no e ma ni o ni da e ni da ho na ban te no wo ble no o ni na ana wa yo ba na adi ti me so ti me papa ya lu ko isa. Okay, yeah, that's AJ. Nyami inshallah, papa. Good afternoon. Good afternoon, TV. Oh, yeah, dear. Okay, don't be there. I'm out. Yeah, then Nyami asi down so yanko. That's it. I'm a child with a phone, and I'm a child. Saturday, I'm a child. When you were the answer. Ah, what can I say? No, you. I'm a child, I'm a fan. Now, I thought I do the enemy here, Kasakoi. I thought I sent a phone one at the time of my Juma. I bear my back and coffee. And I were that I do it. If you came before, you are on person. Permit. So I something about your permit. Budani room. If I contain near the scene. So Budani room, now we say, yeah, from a court. I buy the council, mamma. And I don't so you be a bit mad. Aye. Mr. Too many people coming in far. Mean to me, come a baby. I'm a great Akoma from the Gomudi. I thought for some moment say, ah, Mr. Jennifer Twelve say now to move ye. Mini come off for. We need lawyer. You need lawyer. To me, cocoa. Sika. Tia found cocoa to mount. Jennifer Twelve. But before me, Jennifer Twelve. Almost all about Chime Chan Twat to say, Mini case what I know, a young if from you know, I'm very fair to some extent say, you proceed to court or and you know, no more charge your mamma. My boka many a drabber now, Kenya, a crack, meeting man, a crack, a car with a book, and I mean, you may be NDD, Major Mo, I show them your kind, I check cases in the BC. Also, have a friend consumer, and the Amitifia police interpreter. Abante also soon your boss also book. I'm saying, dang. Son of kind. I try to make police is anything police in the entry mansion. I are buying Nipa, I say, I'm buying young, which was him. So me dear and no call police station street. Quite an quite Kanta. The friend chief man say, I feel they were bread.
any efficiency bebrebe wa bre It's omu from na on say dey person me to court enfam go tum wa bre ade na we ka sei he say onje baka sha go say mo fam asem enko ko ka mu fi asem o say enfam ko enfam ko tum okay abra me so asem o dada omo de ye don buy no say do mu tum say enfam wan tum so mo takanta so man tankanta minim e se bi hia ninti enti wo de na ko si sen wo sister de na ko report wo ne ko si sen bacho Mrs. Sadiana ono ko report to me no say wo so be kunu no ono ko report to me na ye be fie na de che no mum ono ko report na ye be che me ye me tum for how many days for a week akatu and remember 738 okay cause for so kase o wa mini ano so be kunu why say for so kan say e police station no say men kase mi kunu men kase be kunu na on kama say ye for so kase ye for so pacho because me hu dem I say me for so pacho na me pana chikincha me pana cho why na can say for so kase also be kunu say e police station no o mon kase me pana cho why na say police for no more say me pana cho na case nyere enkoda am so me nya bone okay na me tinyere en pacho sa ko me hu bone am me na me bone na me gana be to am na ma sa ko say my complainant tend to accused Oma baba lock me ama omo di me bone na be case no they are out now and inside what do you call it prison me dem one day ya be prefer no court mo go court mo kama sen court go kama sen so a omo de enhye omo ya pursue to court straight say mo nko fie na de kina mo mra na pursue to court me de matum so me mpo bi mpe be ansana me nya bela ya ba court enko court ene tuje obisu asem me se me tuma ni ento me ni sika sika da mo sika kakra bi ko ma me wi adom na na di na ma Kristo adom ya nti dey no mu yi usada no na msiga ishe buto ma me be masika ko ma akwa na ko suku na otwe e bi etwe 20 fees kakra anso me ni sika na we kwa nye sika be for say family issue mo se enko kwota ya mpesi ni following day Davida na sa antenti ase madam antiase esa madam antiase madam ye wunu no madam okay station officer okay anso antiase say minister sa ba se nkwa na e be obi an kenye sika se mo ana akọ report case se kenye sika se mo anso okay se mi be ko fiam se mi bi kakra mepe 200 bia ere amam ko na me se mi sika kwa na de shembutu anu ya me hwemba mo pesika de ne monye no me fie ne me ko to ana en beli me o me sika de 200 o monye me fa bin kan ame ya ne me pra mo ya 300 ansana me be fie we ya da ben asem a enra echi ye me nda no okay me be fie no so ya bi 87.9 se me ba kokko to bra me ne bone ele me go to afia so bra me tem ba fie papa ewu a che dan minim nya wa America dan obi a wum aso ba be sia se me nkan obi ama me first case se be kume abechina be no na so wo ska che minti na se me mum ye de me go tuba da bi ni dwan ko to bia mi dwan ko to Akoma FM na Akoma FM ne kan se bi sei se bi di fa atiefu ntie se manye ni ya atiefu ntie se me na me ni pa bone fo a atiefu ntie se fie ni me kan ho bia atiefu ntie minim se me ka fie ni ho bi minim se me apanyi kan ho minim se de odi be chi kan ho minim se de to aso kan ho okay akope ni ben se ni na afedie me fifio me fifio be kume e be brand makokot adea me se me kum me ma me nuano ye da se o me se obi ni evidence bia o me se o man record evidence bia ma o me hu evidence enso mama me force accusation e na to afafie no ama koma kuban kwa na ma wo no na kwa no kwa so no o mu yinyam ni me ba bia o fie o sa o mu to me ya ba wu ya ja ka ti se me
abia waji fi ajanka ne awisia me bre me na ya me ya don be bre ni se me yarefo me wiawia makoto aduane adi na me ska kakra dia atoduane ma akolai afedie me wiawio me do nsu to bre mu onye su to bre mu ma me hye bibia wani mu afedie stamina minia odi atwa ye he ye da se papa afa na won komo no ye ba bebie mu na nsem awu mu no ye biebie ama etiefo eni ye nyina yate ase ye na ansa na me ne menua ba ma akwesi wusu mebisa no nsem no wa cheche ye mu ye ma me ma 3p garlic mixture na enom na oho ento 3p garlic mixture e natural garlic ena mpanyifo achimde egutu amu ye de ewo kakra e de afra se be ya ubetimi anom ama oho ato 3p garlic mixture e boost immune system no oba wo konfichia wote ya wa kope bi na enom bema ojonso oba ojonso na ayeden ama wa 3p garlic mixture uyefuna yekapu ediwanim oba de ehu aye uyefuna 3p garlic mixture no ebesiesiew ama ho aye fefefe ama yefunu no so ate ede ama ubenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina opedodo etua na ofre piwak natural e wo 0248928824 0248928824 Grow Fine Herbal Tonic enso say onan eye otititi onsa ye otititi wonumu ato oda wontimi na oda kakra mpo na osori a na honam aye oboho wa bre te se de okoda mpaso no ukoye adwuma bi oba wubu nsa emmeye menstrual disorders ahodo nyina ebia na ode na emakra ebi wo so eba tot kala no enye krogin tum se ya de a misro how kope Grow Fine Herbal Tonic ni bi na enom we eye mojedra ye di koko na aye onoma unya side effect bia ewo ho Food and Drugs Authority agi atuma ye ton to onoma unya how bia ubenya bi ewo pharmacy chemical and herbal shops nyina Grow Fine Herbal Tonic nso omo aka enam kroma airpie Grow Fine unya bia na wato ebo no enso wo form se be ya obia betimi atobi for doctor ewo 0244 596532 0244 596532 Agbozo Herbal Clinic ose bema tiase ani bema enwu enti bema no enko enye adwuma ye senya wo pe no oba no ukunu no kanchima no na de no embo adwuma ye emfama wa fa no ko Agbozo Herbal Clinic na onsiesie emfama enyarewa ahodo a Grow Fine Herbal Clinic ehwe enso typhoid fever junso mu yarewa ahodo enna sexually transmitted infections so ni obi akoda no akoti yare boni no fako Agbozo Herbal Clinic or machines papa wo be hwe ni pedua no hu yare potia etete na sokoban ho ena wo de wo dan na ene unua dan ni ma han o meba ena wo de unu unua Harold room na ye de ma no mo de ma han me ma me de ma han metiwase ye pese etwitwa ne ntientie mu na emre na wo se wo ma me ukru papa krada na o ma me ka se wa wo mi kuna ma me nti san brafie no so that time no by na wo do dan na ma han enti na he na wo da na me the security post na na wo fie ho no e ho na one wo ma ne nyina da me pa cho wo ani die mu na wa ware a wo no oba ne nyina ne ba ya na se me ne ba ko to ama oba no so wa me asa wo bie ya nipa nan ne nyina na egu security room enti na no o yere no e na o ma enti na mo ye nan na mo gu sa security room ho e na still na ntokwa wo mu akopem time a enti obra ka se wa bade a enye se papa dan na wo da security room ni enti no me describe bro na wo de ama de wa be han wo dan no ama na tu no o yes na se scan ko fa nyu aba ni nsem ono se me nka fie no nti we discount se me nka fie no na scan na de na wo ne bra di nkomo na oba ya ye bisa bra number US number eno asa wo boche wa adenti na se bra na opese o discount bra wa mpara ma odi ma de wa betina wo ni mienu dan ni mu a on farmer on do come out stay chodi na wo dan suban bi edu wo ho no ma na o munji wundi ana scan ba abesi mi bra panyin so me bra panyin de be brem no na minim de akwesi ono so a o de be ma boy na kono o se boy no nkopɛ dan o ma gi scan okay enti eche boy ni 2 year boy ko fifio ben 1 year 6 months ma mi mum na me fight ko rep control ko so afro David and some say ka dan no and now sign bet na wo dey first scan na ma boy no okay what first scan na dey edi okay enti o sign be nya wo dan bet na that time na ma me ti ase na ma me so afrim
time na boy ni ekoi na wunya odan betenam de na maami afrim nti ho na ntokwa ne san hya ase ebiem hya ase ebiem be frifia kafie no me pa cha ya na dan ni ready a with time no mama ye show why all right nti no time na wo de bread din komo no okay nti edan no eni hwemam me pa cha odan ni mi aba papa nti wo na yes a container beluchi pa cha project ni mama na Chogana me kura na me jira ho. Wona ogina ho no. Na me yes a container no na eduano wa half. Ana container no so wo. Enti container na ehye ho no. Television say machine siri nyagum. The cable fan say ne. Se ma nya fi omo bubu no. Mi so nti. Se mi jana beto akoma. All right, me pese me na me da se pa ye be ba sa container. Enti woni wo bra din komo nyina awie ye no. Se wo pese wo ye adwuma. All right. That time na no person no bread din komo ni ade nya na adwuma be na wo ye that time na fe oni ni din komo bros ka say fatonto ni aman For the now. I can cry now walk at 30 Uncle Bob say the mob sound zero your baby you saw on page my I call can na wa de no ko the man warning Yamamo aha ene bunada ewie ediba akoma 87.9 eye akoma mu nsam dwumadie ene nso ye de ebremu yi enkwa wayemu na ye wa hoodin de se ne atie bia no edwuma no ye beye saa ne ye ne bi wa ne amambo ye teasers ni bia na motie ensam a aya eba ekoso ewo akoma mu nsam dwumadie so mo amhwa yen ewo Facebook ye da masepapa TikTok ena YouTube ho nyina inhira enkamo data board din enso de bia da mo hwa yen na mo send mo comment ene ehon keka ho nyina ye da mo nyina mo ase ene information centers a mo fa yen program nyina bebi a wo bia no ye da mo ase ye nimu a mo fa yen dodo ni nyina na so bebi a wo bia na ye information center na wo fa akoma mu nsem ene akoma FM ye ndwumadie nyina de ye kan se nyame onhiramo na onye mu nyina kese enenso ye wonkomo a ye bebo ye continuation of enra enkomo na ye boy na we ye bemura amamre ene amanne mu kakra esan se ye se efie japade aya ye mfa nya mema edie benti ene ye mfa efie ejapade ye mfa nya emema sa nkomo no ene ye bebo na ye sua de e wo ho aha nti tie bi na we ye be ma no hu se na nemrem so ye mfefie japade nja be de ma mitirimu nya me de na wankasa so pewo de oba so ye digya wa eye wo de wo ma de a ana eye busua ni nyina dia ene sa nkomo no hook or crook we go talk am ye be bo sa nkomo no ye da mu nyina ma se samutie akoma na motie akoma mu ensam enso ye se akoma mu ensam ye kanu di onim aha ye nim kofo akoma mu ensam a anka ye so nkofo bi so ai erama ho ye nua mama baby yesere Peggy ti wanim na ba yo pe we go talk am ohun ye de ai abasa a part of life ohun ye ejanado e wa no kakra ye beko aya no peso mo say nema oh dabi ese wo form ho ne onya duru soro ha no wo dia no matter what ye beko ye nim ai tibi ya nye hwe ni nyina ka brabo no nti enne ye won ma bebra ye bebbo so ansana ye discussion ye ni mpanyimfo bi edi nkomo afa sa topic ya ye de atudwa se efie japade ye mfa ma emema ye mfa nja emema edie nti na ye nananom omo share sa amra no to ho a enani na nyina eguso a ekoso we ye continuation of enra ekomo na esi ha na nsama epiapia we chire no me ye na mintimenti ho na ya wada ewurade na nyakopo we ntie feedback ni bia wa ye ho na ne ye wo feedbacks kakra bia e wo se ye di kan di eno ebremu asana ya wada the feedbacks of all feedbacks ebebem ya wada na ye di abro ne ye motivation no ya asama ato yen ene ye di motivation you see disappointment is part of life but whatever happens keep on moving keep on pushing aha ihwamodie eka abrabo no ho ubetimi ni obi ahihye pa se o anyambo akina ye bekwa ha waje penny enko beka se woni ska obema ni ska kra se o mehia station ho nti aya abram yenko mo booki appointment na bibi awie ade chia no pa na friend na
me ntimi ambo ono kra wan fra wan kanche o amma sa respect no kra am fra wan kanche o sa na judas yo BBC ye nti ontimi mba anopa no wobom na wo frɛ se mabegina ha etwen wo osimi ntimi mba oni excuse papa bia kra na wodi ama sa time no wedi wo hwamo pa obetim ne be ma bi oba bi ahyehyɛ ye plane ye be ware obi wo ho no ma on the day of the marriage ne kra no bi wa be ma no wo mma oba no wo mma at that time ne den na be we disappoint to kese pa enso nchese koku ho keep on moving keep on pushing life still goes on ye hia ne nkwa eni ahoden why nti obi a wedi wo hwamo ne bia no forget am push on keep on ebeye yi erama habiem yenu Aunty Bea et say ade na isa hwi bi ni nemu ade ne wo bo ne hwi ma yeko bi wechi ai yesu adom me ho ye pa me ho ye ai no matter what ye ho ye yaba ne de na yaba ye be wi ni nyina ni ase no okay yo ene ye se ye be bon komo me yemfa enti teaser ketua bi ansa na panyimfo no abema yen saa tete na die enti ana omo kasa ansem no edit to say efie japade yemfa nja emma what be oh yes Aunty Bea okay to me ne de me hu ne se empanyimfo adwi mu no eni senti aka obesi ne no eni se oba ne fie saa yes be ma de wunya ware a waware ko oba o ware a wakafie ana afen so ma so nani ma de so hwe enti na se oba ne be ma ko ware na eduru se ye sign marriage certificate a ye wi e de she oba nse mabusa de kurintia ese ma timi de ade asie enye se ye ni ma de so hwe etimi de ade asie ye ni mo so hwe e chen mema we de okọ kanto kwa kese me ko kanto kwa emma ni ma de so hwe okay e chen mema ye ni ma de kora e chen mema emma ye type bi a emfa ye ho ono yi ne shirt gu ne kon ho ono na ese no bo ba badware yi obesi abonten no wan hwe ya ne ne kwa ba bi abekwaja no be menya da ji mie insolent na hwehwe ni mu nsra otini nkuto ya ne power na ese no enso oba ma ne bi mu kra nsra kra enso oba owodo ode sra na nim owodo ode sra ne nsa ho owodo ode sra na chi ne nase yes okay enti ye ma de ye kra de yi ye ni mu so hwe okay ye ni ma de asie enti se ye jefie japade ma oba a kire nyira ba ba ma de wo kwale obi abusua e de akoye na busua bo oba so de be ma ware wa ware do watsena sa na meka no enti na wo hwu se ye nananom no madwin no omo ka se ebusua japade ye mfa ma mema no because wo hwu se be ma ne de osia kware oba foforo nti oba ne be pre japade na kono ne busua mu ana ebe wi ase na sa oba na wono na koya abontusu ne oba abusua nim no woni fie ma no ebetwe miwa wo susu kunu no oya kunu no ye be ma ye cha japade ne din hyeda nim ebi kura ye na ni ani o we de se ya anya na yi kura nya bi but e man de ni ye sinipi esinipo se asumasi abana ajewa emfa we ma no ye emfa meta wo ma we ye emfa mentu ma we ni acheche ni nyina so be ma ne beduru no na we anya bi ebi kura timi ye ne se o ne be ma ne nhwe akire mu omo like omo chidom okay na eno na nya dia ai se me se ye 5 e ma mienu na me ma miensa na se papa japade wo ho no ma e just feel say me de mama ne erama na pasegu ne na akwa ne na akọ no de ye yi o mefrim eno na esa na wankasa no onfa tan bi ento wa wo mani mu mama ebi wo ho a omo nhye da nyi omo mfiri mu se yi mo afiri mu kura okay but ade ma ni benya no wo be ma no unya sa na e ma no sometimes ebi ye ne sa okay ha se de wo hwe papa ne momo de ne se de sitie na onya ne se ma ye ne se de ebi mu ye no kwata se be ma nka ho no yes ebi timi ye no se e ma no de no portion kase ne nkoma no because on se ma no de e ya no mu se ma no ye mre sa wo ye kwa aware no bibia betimi asi okay wahu be ma no so de so no na ese kofo se bi ne ho aso na kwankoro ene wo kofo obi ato ne ho so na nipa ne mpese wo chena bi woni mi nua ba bi chize ba ba twi wo fie enti no ene ajapade no ka me papa wanfama nka ho enti me nka ho na mi nua ba na betwe because many be alomo jata wo kware na ene esoro abofo wonya be ma ono oba no adane kokonyi ni obeginam ai na se ajapade na ye mense no mo dia mi kunu ka ho okay
no ne akumafo no enkumafo ne ba betwe ejapade no ho mi wa nso obusua ne ye ka onka ho oba na mi nia be ma kware na wakuma no yes onka ho wo ba suja enkwa no behwe mu ye dey sa na me na me soma kware e wo be ma bi ebusum na de na me mpre me kunu de na me pepepa de na ya na ye se ne sa na awia be ye be ma no susu ya ma ne bi enti upri wo kunu de a enye ye enti de ma no su nia ma pre ho ejapade no enti wo de ye de ma wo no na wa mo wani eku ho na wa hwe ne yie na se daachi bi ma sisum na so okwa aware no na sa anye ya ma wo nipa kora wo ba wachi a wo da no wani a ehwe bibi anim okay what ne won sa eso bibi mu okay na timi am watimi ayedai asa abobra na so legina wona so ebiem enye sa de mama emma be ye moboda bia sa yes na say yes what men can do better because adie no we ye continuation of enra ye nkomo ye boy ye ni revelations a eyi ba na maka say no de ni feedbacks kese ni nyina be ye ya wada but just to let people know say sa de ni ya de a ekoso pa utie college kran no mo frɛ ye na ya ka ma na ya ade abeda ho oh yes efie japade ye mfa ma mema efie japade ye mfa ma mema nti won sa na ma no kenten efie japade so emfa a time beto anuanom ntem nti be ma no kra se bi o wo bi kra wo hwe ne papa na wo hwe ne maame kra want ne no ho ehwe ne yie because oni sa papa japade obawie kro de command bi ne erama o de come era o mami papa se go mami bi wo dwen ho sen mama it depends okay eya na sometimes sabio eya yonkofa eda awofo no ne manentem penra nkoma agi o ma bia na free ba ne bia ya tete ne ade enyama ya tete yes enti ade a wo de be ye o maame ade be ye o papa eno na be kire say ne role no wo be ka ho ana say won ka ho papa bi ti ase maame bi ti ase but we see ne bo say me ba we die ma yi na free me mem because of the why ade bia wa ye ne nti won ka me ho biem enti say won ase maame ne sabio o educated papa no educated now wo lawyer no wa friend mo friend me lawyer mame na we ne da ne empathy o boss sabra bi kwa na odi wo mo o so lawyer be sha de mame o boss yi me ba akuye free edin free mu mame lawyer be busa ne se de ade o se wa ya made o ka me ma wo no ho a enye ye jeni free me bi na pie wo ya lawyer ni on de waka na be ya ma no wo akwa ye no wa ji odin free entu de o dwen se tete de na mame ye ye na wo ho no odin wo mu mame ni wu papa ni wu bi a ehwo ne yekoyi wo na ba ma lawyer abegina so akenkan lawyer be kenkan no na wudin ni mu wo ba twene wo awonti ase wo betu anamon wo be kwa enye ye because ebire bi a wo ye na de bi ye ne ya and wo call back ne lawyer e ma ne be yi wudin film without who notice into ni mo hye na abuabon na ye wo ka yo etefo ye damase papa panche bia ye be call pegi hon so na ye no edi nkomo na enne ye discussion no follow up of enran komo a ye di ye no kwakoye say yaka ma na to hwa say efie japade ye mfa mma emema ye mfa nja emema enti no enkomo a enra ye boy ye no ensam a epiepie efri mu ba no eho enene ye pese ye ni mpanyimfo bi a ema titu yen akanfo na ye se ye di enade no edi enti ne ma ye nananom ehye sa ade no e de to ho kete no eho nkomo na ye bebo na feedbacks from enra de na nkasa de nyame ya adoma ya wada ene de sa dwumedie no ebebra mu because akwesi sekire ni nua ma no o maka nsem bi a kire yen will ni mu nsensem nyina ye se nyame ya adoma echi na ya ye fe ye ni koatwa mansa ye fa ma mehwa will ni mu se akwesi sekire ni din wo will ni mu ana ni din any will ni mu enti na enne ye me ya bo sa enkomo se enne so sa asem na da ho ho nti ebekọ ye ni mpanyimfo bi ebedi nkomo na me nuera na ono ehye na dwen kakra edi afa no pegi ma me bra so we na me bisa what sa abakosemida efie japade ye mfa nja emema na wo adwen mu na di entina fu say ye nananom hyehye sa de ne de to ho yo Aunty Bea me da se ye mfa nya emema eye akamemu ha because of say omudi enade okọ esro ho so a saa so na omo so adane no say ye mfa efie japade enja oba na emom ye bija bema because ye di ejade what I say aha no eye sisie both ways na yes okay. Both ways no okọ no fa
ye nyina ye papa ye nyina ye maame ade na ebe japade a ye di ja obema all because say ye di ejade omususu se oba ne be kwakwa ware na okoware so okomeki family a ne ma no emba ne ma emba bebi onu no free a okoware na emom ombeka ni kunu no fie na se ne ma no so be di ejade sa so na ha because say eye enade ni nti no se oba ware a ema ne be ka fie enti wo se di ejapade ni eja wo ba omususu se oba betimi akra yie anase ye di ja bema no ko ware a ne yire no obetimi di akwa che ne yire but Aunty Bea eye sisie pa wonim so oba bi suti bi kwa aware no odi ejapade a ne maami edi ja no edi che ni kunu ende ye msmati bi da enti de na wo se de na che se eye right se wo di ejapade efie ejapade edi ja wo ba okay she yetrim say what a friend say a man can do, woman can do and can do better. Aunty Bea nya no kreda wo. Say na tu che kum Aunty Bea twere be mabo. Wo ye den be ma ene be baba be ginem. Be ma betime yin be ma adwonso wa bonta Aunty Bea bi se so ba betime yin be ma adwonso wa e betime yin ho adwonso wa montana. Yes, ye cha wo so obi agene de. Okay. Ye cha wo so obi agene de. Since ye nyina ye nyama ne de. Eni kwan se ye di ja oba. Eni ma bebre wo ma oba ntumi nye. Enyema bebre wo no mo a Aunty Bea mo ye ne saa ma yasoso so ama akoye se emema ne de omo nsem fata so omo nya japade ni bi na sasa nya wo sikan ye de ye both way to from the south and from the north eno na me che se ukosoro so omo so adane ne saa but to me no omo like ye nyina esoro ne fom nyina na eni kwan se eye saa okay eni kwan se eye se wo se eye equal say ye nyina na ye papa ye nyina na ye papa ye nyina na ye maame ye nyina na ye maame ye che wo sa Aunty Bea obia enya ne chefa ewom because e kame mo yesa na say ebi ye superior esne bi what I say on say no me ka say mi say ana akosi se kire enye papa ne ba ana onye maame ne ba what I say nti adenti na enna baako eja baako na utimi hwe nyame anim e de ejapade nyina de mama no akosi cheche de onkwan fa onkwan hene subanya enye ni subanya Aunty Bea e ma ne se ni subanya ai ni subanya enye all right be no so nchese ni mama ejapade na sen papa ejapade onsem fata okay what I say enti Aunty Bea say yes ana ni esisi mema ne bebrebe yesisi mema ndabi yesisi ma okosoro so yesisi ma sa na pesa okaka okosoro no mo a me wo bi wo mabusuam sisi ameda ne ma abro nyina because mema ne person chese oba na onu no tifie no oni to me say okokosi dan esi om papa asase so abra on consult wo mo abra papa no so tiase o okay papa ne tiase na sister na kɔ ne papa wa kɔka che ne say mpese mi si da wa na papa no so wo nkosi mema no so da bi papa ne eni hu to me biem omo mema na omo wo honom no say me sister ne firi ne kunu fie ba oba ba beto omo as eja ewo fie so papa ni ono ma on consult o mo ansa which any right ye nyina papa japade enti mi wo ho kwan se me kokoko sre na me ye ne so ya ma enema no ya ye bibibi e wo honom me da se papa enti ene ekoma ye ba bebo eni ye se ebusue japade ye mfa nja ema oba yen ye south ha sei na e na wo north nso so ebusue japade ye mfa nja ema so ewo enti adenti na ya yesa ade na beda honom na enemre mu so busua no egusua ekoso eyesa yebenya ye papa bia oba be cheche sa enkomo emu pa na mposo odi bi be mama na odi bi be mai kwan be na wo se ye fa so a ebi nsan ba biem akwese se kyerede emi gise bi hihye nkofo ho pa Aunty Bea mi ntwa no hu se ma peje funda kada ebi mu peja o ewo hene ye peja ma me wuye nyina ma me de japade eje oba eno uti akosi cheche sisters no ekasa de omu nsesi omobo na na bila beba ho de nyame aduma ye wada but mitia ma me wuye mema ne peja adaka no ebia na enye nuanu mema ne peja eba ye mema na Aunty Bea mebo eye mema ye kotu amena wo esiye no eye mema kwa na ye mo musika mo kotu ye eye mema yesika na wo sika de na wo nkonkotu yesika suma ana na wo nkotu ye bi mo kira na mo de mo nsa gumbo na mo gina gate ano na mo twa wafa wai okore ma me da honom bra okore ma me da honom o makro ne ye ade na wura honom yesika na suma wo ebe japade de ya no pa but edu de mu oden dia yes ye mema mbra efia ma yenti se wom ebi amanu sim na so bibi esi oba wono ma no boy ewade won so mi mu
enso so ebe japade dia uti omodio na ye de mame ye de mayen ni di ba kokra nim uwa hifa na de ko omo hwe no fine pa eti for sa komo na enne ye bebo emre ba mu a wo de wadwen kire ebeba na yesua de e wo sa enkomo enyina mu na nyame ya adom a wo sa Akoma FM ye ka ye na ye so a ye ma ne ye de fe na bosumi a ye be romi mendai aya ye say love month odo bosumi na no e na Akoma FM ye mpanyimfo asen ahyehyɛ bibi foforo e say fe ne say blind date e right fe ne say blind date hey yeah, but you be run love month no month na I say na February mu dia month mo beteta o sa wo nya se February mu dia mbie wa no kra na wakasa anti dina banono dina samu banono ebeye kikim nya se mu dia ajai na me senya sa to bi na blind date na ye da ban we ye nya fa date ni ma me se fa to dwaba ye se me mbo ho nkomo kakra na wo hye no me se nka pese me register bi no mo se omo njeme wa mo Edrum hafo omo de enko aha blind date experience that's right coming soon Akoma FM enti wa wutie ye na wo hwe ye bia ye si bosome February ni mu na no e wo so meme de ye ya na esi February na esi February eti sa bosome na mu no odo bosome no de ya hyehya ye de ba no no se ye ka se ye konante ina Ghana folk massive ba ma ne ye fe na we dey yes blind date na erai saying blind date mama yankai brofo ketu abi wa ha say o shemu I was say a blind date is a romantic meeting without a blind date is a romantic meeting between two people who have never met before. I see. A blind date, that's right, it's a romantic meeting between two people who have never met before. And a baby was say it's a social engagement with a person one has not previously met, arranged with a view to the development of a romantic and sexual relationship. It's here done it yes, see a tune why I'm pam danta. Okay, say tune nya banko ade a danta no ye be pam na ye dia kracho no na bibia ye ka enti ye dia de chiri mani say ya na me ni obi akodate we sa na ye fe say na no sa na ye bie wani na wo mpa we nde ye eni age se na asai manager ba no be fire free ho ajo aka bibia say ye hihya ma ne ye de enti obi hwa ye say ye obi say na me de na ma ye bi na me de we ye teaser no manager say me be teasy enkofa Akoma na yen catch up say love month no ye hihya bibi de ba Aunty Bea blind date no ade ba kome hu onu say obi treat me ye okay obi de so nye ye because said ye me peme de no e bia mti ko ye na no ana me hia ye Aunty bitim so obi timi o secret admirer that de no betimi hia no blind date no ai utimi admire obi ba wuntimi nka nche what penipa no wo tim said ye amanfo from mo say Aunty Bea aha so me come me register bi yo mo say me so ente bia that bedroom no Aunty Bea blind date no kama o nice kama but we were the right one now I to try yampia what you say but utire ye na say ye de open the Aunty Bea what ready and ya mumma yanka de pe no mum family eno ne asem ni tem say dem a details ni nyama ni nyina de kire no permission fully permission granted na em so me ya chechiu but we dey teaser yes me fa me kan kire mu tanya me ya aduma ye be do blind date experience I am mo shase ofia because if yeah say ye mo kan o just ye ja aduma emra wa hu say me kan o ye page no ora say na just me resign me so aduma me nya ma just na ye didi ya na ntia ye kuma bontin so eno ni asem no blind date experience ni wa mansa ya ofasi ni ade o yo eti mu a mo hwe ye na mutie ye no also gentility home cry we ni ade a ye see love month ni mu a Akoma FM ye de ebremu yen Akoma yen ka ne tra sao ye ka ye e ma ne ye fe e ma ne ye de fufu party marathon na marathon health work health work child healthy child fair just said ye be ka say ye bia no ye e ma ne ye de na wo de e bia na blind date no abaye o Mr. Right and Mrs. Right o nti ye the date ne to register na take part why media date ratio
date rush where Akoma date rush where Akoma date where first of its kind o mama say date rush ne de moni mu da ho e ho na amanfo di asa amanfo ye we ni ade ohu okay ba ya de ya chechire wani ya chechire hwem ko yu mpe na kai sa bro mama on say blind date nye ni nyina ne ko wi aware ebi so timi ko wie close friend na o timi ko abo wo business ne appointment what you say aha ni abo ni din etimi bi adwuma mu kwan ma e nema bebre ehefo no oborofo no on mefa na yenko ye manager ya age na ya ma age no nko na nim aya mususu ma small boys and girls 40 50 horsa 55 yeah size no only my size me ni era your size phone madam ase papa pa ye no bon koma wa ye ba bo e koma na me ni amba udi owechi a amuno me pro wa tu mo fan kra mem enya nkra agro I believe that age limit no sure. be nim kakra e penyingro empe onio dabi okay sama matiwe na akwa 34 omo se men ka ho wo ka ho me ya me pick forms na ma minim dia me tre na ye kobi o mama ye kobi o kacha na bila si ye kobi okoyi agro na si ye kobi ye register bi yo enti yada mase eno ene nyame ya aduma bosomi a ye besimu no eno ne ade a ya hwehwe a ye de bre ye tiefo ene ya hwefo eye Akoma 87.9 yesi blind date experience area ni atwuma betina ha moko blind date ni yesi ye nyina mubeka ni nyina e de ache yen na ye health work ya ye call me nda ya etwam ye aboafo bi ene boa yen ya ye de health work no ye de ebremu o ma omoboa yen no e ye grow fine herbal tonic cause it makes you grow fine midimafo herbal clinic doctor time daso otwia herbal powder ojane shiwa wara obeba Congo ointment Dawood Herbal Hospital and a Jovi Travel for Jobs and Estate Agency omune boa yen ya ye de Akoma health work me dey twem ya ye de ebrem into blind date experience then so opesa wo sponsor ye ne akwanya e wo ho enche bia meji ye head of sales the number no na me dia tudwa opesa wo sponsor ye so tonton odo ho niama so wo hotel bi na opesa wo be sponsor ye se be ya weekend no opesa omon bebe bi no kro mo ko ji omani wo ho bibi bia ofu se ye didi do ye bia no na wo ton bi na opesa wo be sponsor sa Akoma blind date experience na akwenya e wo ho nti enche bia me de ye head of sales the number no betudwa na wa frɛ na one Mr Patrick Ahemfo oni na di nkomo no ama package hwehwehwam de na ye bobon comfort sponsors din for your health work no na won so blind date experience no ye bobo won so din se mo Madaroma e na mo sponsor yen ya ye de sa dwumedie no ye de ebremo na ansa na ye be kɔ ne ye papa yi a me se ene ya de sua maka chom sa Akoma mu nsɛm de emu be share mo experience na out of their experience no na ya pa obi na ɔne esua de ewom nti enra mo a mo hwɛ yen na mo tie ye mo hu asɛm a ye kan wa ha na mo tie asɛm nso a ye kan wa ha efie japade ye mfenjam mema efie japade ye mfenjam mema e ya asɛm a ye nyini be nyina eda hɔ a enne so eda ho da hɔ ene pese esua de e wo saa enkomo no se die nti na ye nananom e ka saa asɛm ne to wo na nempo e ye relevant se ye koso a edi saa enkomo no nti ye ne ye nana Akomea ebedi enkomo no wa be kyerɛ se ne nti a mpanyimfo ehyehyɛ saa de no ede to ho na enkomo a ye bɔ wa ha sei no ebi wo hɔ no ma na ye tu ho anamon akwakodwu baabi aya ne ye pese muhu beebi a ye tu anamon no yakwakodwu Paulina ye project kese pa eno de every time bia ne pese ye update ye viewers any ye listeners bia ye akwakodwu sanse mo amomoa musika kakra mo de boa ye no aya ye pese mu hu se be ya mbo hu se modom ye sika bia se bio ye mfa anya hwe de mo de ama ye se ye mfa nye no eno na ye de ye papa bi nso ade ni sika sem bi ebedan ye nyame adom positive feedback bi aba ena sewia papa bi so ne ye bedi nkomo a ono nso ne yire etu ne firi ne fie ne bayi ne na asempaboa edi twitwa ne nisu ne nyina no eno nso anamon a yetu akwakodru no enche bia chief executive producer betnase na oni yen abo saa enkomo na ansa na nana bila kantanka betnase no mayema 3p garlic mixture na enom 3p garlic mixture garlic ena mpanyufo echi egutu emu a ye ton ebi mu ho so mo re garlic na aya na ne re ne eyo mo din esan sebio echi enka no enti eno ena mapiwak natural wa ye 3p garlic mixture ya ye de ebremu a mo betimi atobi anom
na eye garlic adwuma na ebeye wo nipadua nim no ebeye ne sa eboa boost immune system no o pressure ekosra esiesie no edema oba ubu nsa na wote yaw bebra pe 3p garlic mixture ni bi na enom afen so ojo so na wo bre anajo so ne ba pio nkete a Mr. Okope 3p garlic mixture ni bi na enom ubenya bi ewo pharmacy chemical and a herbal shops nyina ubenya bi ewo ho Frepiwak natural ewo 0248 928824 0248928824 and a 0201 000021 Piwak natural 3p garlic mixture Piwak natural edi abedwaman so no ewo bottle a epai emu de hwe ho a epai nti ose wokoto na ne de na ewo rubber mu amesrew enye bia ne de bottle no o de bofom say ya epai ena box no eye kokko anase bottle no ho eye kokko ena garlic na eda eduro no ho enso eye kokko sa na grow fine herbal tonic enso abedwaman so a eno nso wenu mu ato onsa ye tititi onaye tititi a eno nso kopebi na enom mesi we ye frɛ no Dr. Menses eye ma ho adwuma papa ubu nsa emaye menstrual disorders ahodo ni nyina bi ye beboa wa eye grow fine herbal tonic eno nso pebi na enom na ebeboa eno nso ukọ pharmacy na herbal shops nyina ubenye bi ato ewo honom opedodo etu anu afrɛ doctor ewo 0244596532 0244596532 eho ena ubenye bi ato na wanom Agbozo Herbal Clinic enso eboa Agbozo Herbal Clinic odi infidie abedwama nso a odi hwehwe oni padua ni mu okọ no ho no man infidie mapa ultra modern machines and odi hwehwe ni padua ni mu ehu ade potea etete wa brabo na enam so wehu ade a eyew na wa ma ho aduro anom ose ono de opese obete kra ne bema na obema no enye adwuma enye ose bema te ase a ne bema ewu enti wo hwe na obema no ewu oba wo hwe na odofo ne bema na enye adwuma senya osipe a fa no kọ Agbozo Herbal Clinic na ontu ase enfama yare ho do a osan ehwe biom typhoid fever junsomu ehaw wakotu yare boni bi enam yare boni a fa kọ Agbozo Herbal Clinic na onsaw yare Kumase o de chem sume 5 Old Insurance Junction hwa e na ubehu onu fre omo e wo 0553417752 e na enkran kwashiman nso obey ohini na himfie ho 0241750282 0241750282 eho e na onso ubehia wo mo mayenko chief executive producer ho na yene no endi nkomo kakra bi emfa Paulina ena ejagariba ena seria case no bebi a yetu anamon akwakodu sa na ya ye no ye ma feedback say be ya wo so de wasam ebre ya ubenya gidie wo yemu say nyese betena ha ne ka asem na akeke na se su a wabesu na akoseria wabesere na akọ but ye boa epe solution e de amount nana bila kantanka ebusia penyi Aunty Bea ma he ya me de boko de bibia ye boko na enye ni nyina ndi ye nyina ntimi nye pepepe sa ada o me chia manager ye gino so na no se asare ye gino so menja me tia Ewurade nka ho oje wo so enye betesa Ewurade 2025 me hu dwunu pio me tirim Ewurade ni ye hwefu hweri nya ye yo me wi amaje umpanyin dwen kakra e wo nkomo na me ne Ewurade Peggy ebone papa ya ono so papa panyin a obekire ya de mu kakra me so ye panyini pa wo ye chiame abakosem mu de ntina nananom e ka sansem no e de to na mayenko yen cases ya ye pese ye di ho enkomo kakra yen hya asem free seria papa ya odi na seria se na otwene ne na mo ye so dan na me ho mfa me ntina ntimi amba na me monitor wo fie nti se de adwuma ne hyete no ni nyina na se bitwe na me di akire na me hu ye kwa kosi nti me baaye no me frema me no anra na me ne kasae me kai se me wo fie a me monitor mo frɛ no ne kasae ma o ka se no pese obekasa nso no se o tika mu nti no na me nim se na nkomo no ko em se na onim se already so anase sen ya enna me frɛ no no nsema ma me ke ka kyerɛ me nyame anim ne se na ha adwen na ne o ka kosi an se wani ani asem bia se ya ma ono kwan ama ya ma ono kwan ama na nkyerɛ ne side of the story ni atie papa no nko ade ama nkofo ebo ne dindi na tem no de
Nkaza maame ye ma okwan no ye frɛ no na wumom na wo kyerɛ sɛ utikam tu ntime ne ye nkasa ekwan ne nsi ye sɛ na me frɛ we so so beba ekwan da ho ma wo so beba wo kyena na de kyenya ya bia pono to ha ma bra na be kyerɛ wasɛm o se oni ani asɛm bia nte omba okay na me kama maame na te ase edan na esi ho no according to allocation paper opening di buy am hwe so no eye papa na nkasa ne din na wo so eso no a na to asase no sempo wo ba na diska ma no mpo a emremu no wudi ni krata no so eye papa na din wo so so na ne dia ena ono na esi dan no wo ye yire ena o mo ba bia tena sa wade na afono wo a ana be man do fa kwa bi a wo mpe so a mpanifo ho okay wo abusia be man so wo abusia kwan papa ho mbotimi afa so ye pese ye ti ase ese de be man be kan ye no ye pepepe sa na ti anase obe flemu nsem wa twitwa ntro na agu so de so so wo made a nye ye di kan tene be fa no ane de aye adwuma yen emra no eni ensem enti de be ne se on de odina sama bedaye ti de yen su ye betimi aye de aboa ama yie etimi ato yie ene ye be ye enti maame no nyina ye mate so ose ne nua bi e lawyer me nyi ni se nua ne lawyer na so kan nsem na kire ne nua na nua no betimi akasa chinchina me lawyer enti magi ama wo emfa emra no nyane nua na ye okay so ti ase nua na ye se obema ye japade a on na wo so tumi so bema be ye wela on na be kire de wo ye wela de ama no wo kwa be kire bi ye man kraman obi antimi nya na hwe okay enti maame no so asine so asine bo a papa nura oba na benkata chi o kasa na wosu se ba bi a woda areho oda obi eno o se ne niema gu ho e wo safie na mu enti futura ebo nyina ne niema ho na ebo enti so dware ba bi oda na no akoho akofa atade ahye enti se maami se woti ho na ni aba ma ba ye complain say ma no se na ne yire de ye no a sen eno be kan kire no ebe ye ne de ana ebe na ni gi ana obi ani ho no so wasem tia obi papa na yenim no da kom so ba ha no na o ma me so yenim nti ye hwe wanim so ukuna ba be kan asem sei enti bra na se ne asem ne te no be kire mu kire ye na so be kan odie na so so ma ye ya tene so be fa ne sa na yetu ho na mo enti no onye ready na so se aha enye court nti be bo am na court nti papa den roba no tu no fu se ya na ye ko stage na se oh enra me ne kasai kire ne se die dro no ye be bo no ye di kan te se ma me ne sin ne lawyer on na wo sunsu oni boafo nyame anim ni anko na mboafo ni nyankopon na ni me bi ho nyankopon eye honhom ade no no na eye honam die wo so de ama ye ne ma ti honam die no wo from de odi agya yen say ye hwe ne mo ti enso be hwe ne aboa yo ye das papa panti ye papa ofri sewia e ba ya ono ne die 5 bedroom wesi a ne yire ene ne ma e pam na firi ho a oda obi odi kitchen ni bibia okay enti bebia akwadru eno no enra yetu ho anamon na te se de wo fa e ka no ba na sini hua e ye lawyer nti asem ne be court nti kwan bia wo se yeso ye bo papa no e ma ono nso asem no tu ho anamon so no so de be court no na judge edi asem no bebia akwadru no ma yenko ejagariba that day ni ye no bro nyani mu ho na elections na hit ni nti no ebia na mo hwe yo TV so na especially omu hu senia na esi etinti wo bone tofa kakra bia ma wo se Dr. Mensis atena se na ye be ko Dr. Mensis so ejagariba ni na ne nase no kra na ehia me ne nase no Dr. Estatia mesore ni makwa aba ne nase no wo me ho wo me ho gisem ko fa de ma ho okay ene openi we asem no ntu de ma doctor nwie ho na kan ni ko hye gariba ne nase le hia pa wo hwe papa no obra de abrabodi na duru opei onu so uni age na se wujam se me amefuma adwen ma na age a metimi amma no not less than 76 so security oye security oti anwonaga ofa fom ekọ adwuma e waso ase wafa fom aba ohwe ne nase a enti na waye adwuma o mane government institution kaka ho na enye de na waye adwuma abusumi nsia yesi aban design institution ne kanche omuntwa kokreka
na kokre nantia de bia no pa wie nwumre no kwa adwuma me se ne na se ne awo we rade nyanko pe jagare ba o fa wa ko Dr. Mensis ko Dr. Hobra Yoko Dr. Mensis Doctor good afternoon yeah good afternoon boko die so bia na se won nsam then I ne na se papa ne na se doctor wo sha rew ho kese kroma mpanyimfo edi ohia echiti nkofo na Kenya asem ne enka 76-year-old man wo fa ne so nkoye security wo government institution na wasia ye adwuma abosum nsia wow muntua ne ka na wo hwe papa ne na ase o de ko adwuma any pebre ada no aba kai December ni wa kan imagine December ni mu na papa na ase mo abhwe wo TV so mbe humani so ade nyame adom enam ye dwumadie ya so positive results bi aba ye wie doctor de na ye betwa sa enkomo no doctor akwa ababiem yeah me nua ba bako de for the next watch de nyame ase papa yo go find the bar e de na adisua ti mreka kra bi ye ba besua ye nipadua no se de ya na eyeyen because the bia ne nipadua ne kasa kire yen enam se nipadua ne kasa ne yentia se yenti me bia yare efuemu bibia be ye obia nya de obenya nsenkyere ne kakra enti na mre bia ba ye to ebo ase ne nsenkyere ne a etasiesie yen na de yare eba no ye wo boso kire yamanfo na de ye be ka ho asem ye numbness wo ho ana wonsa enu na ye otitiriti wo ha otifa ne edwa gagaga na sa mensa no na titititi ye ne ye de hye ananse sa ne empanyimfo ka to hwa ma ya amfa anya asem na abeda hwa edi enya nti yaba ye be kirikiri mu ti wuti radio so a je number no ye wi a ne ya hye nkomo nase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 say kasa won sai otitiriti a doctor fo kire mu say ansa na obehu sa symptoms no say won sa ana won na otitiriti no na cholesterol stradibone wa wurani pedua no 15 to 20 years inti wonen nete eno ti ne friend silent killers yare odi ba bia na ye silent killer yare edi kan e pressure stroke heart attack septicemia sa yare we nyina betimi wa bra omo ho so ana hunim de efise ye hwehwemu ana doctor fo hwehwemu no o mche se enipa yeyi enipa edu bi asi ho a emu ennan ensa ana omunan yom titiriti na sa dipa ennan enye dia mienu benya pressure na sa pressure yi so da yehu se ya na wonsa ana onan yo titiriti no a doctor fo koso kiremu ase omu omnya stroke ana omdi stroke ba ya resabia no emu 80% omdi free pressure de eko na chese e chain kakra wanhwe ye edo beko ba bia edi kwase odu anhwe ye ede yare kase bebreo eno nti ne anwena adure fredi grow fine yedi yan kase koko anwena aduro no atu dini grow fine nyini kama nyini fefefe me nyini na yare enche wonto ho efisese no yede ya hoden epesika wanhwe ye beto mrebi no ne yesan disika ne kopa hoden eyesa ne bra obre nyina eso amanfoso tina si nungro fa mogyaduro no se de beba boa ama yare esiesie yen no emma because a yare we no ye preventable ubusa Dr. Bea obeka cho se ye preventable adentra if you say Dr. Bea obeka cho se sa hu sa senkyereni ya na chese srade awura o system nim o system ni ntini bi wo ho ye friend artery sa entry de ni kwase bibia fam ka emoja nipa no anu awie na air pump ya fa akoma no eno na air fam na airfom na airco no wodi ade e frɛ no nutrients eduane a wadidi emu ahoden enframa a wahme emu ahoden na frɛ oxygen no e na airfa scientrim akɔ nipadua na akɔ nyina akɔma nipa no aduane adi utirinwi odidi wani odidi ti saa emogya na de saa oxygen ni nutrients ekɔ akɔ ne nyina enti se base srade de da nkyirimu a emma mogya ne ntimi flow kɔyie emogya no so Nyankopɔn ahyehyɛ ne se time also wokɔ speed also wokɔ dodo ose ekɔ enti na wokɔ hospital ne doctor fa de na ode akyekyere wonsa obehwɛ na 120/80 eno ne normal eno obakyekyere wonsa no enam 200 nyasem ketwa adentra akoma na san agye ahoɔden foforo di pia mogya na manako efiri srade no emu osisi enti ne mo osisi ama mogya ne ntimi nkɔ ankontam a yare efere low density lipoprotein edo hauba
ti no grofa magyaduro no na muanyi yi saa srade ni free nipadua no ma mogya no enkoyie mogya no so saa enkoyie ana ankɔsɛ de ɔsɛ kɔ na akoma no fa hoɔden di piano ma ne ko speed a car bi ekɔ over speed bi eso nya accident okay ti yare bi wɔ hɔ wanhwɛ edu bɛ kɔ duro hɔ ti na eso no grofa magyaduro no sɛ de bɛbɛboa na srade na yɛ free nipadua no ama mogya no akɔyie enye saa fe de srade no ebe gintiri na kantan so na to ne dini kɛseɛ paa wanhwɛ ɛde yare bɛbrɛw ɛde ɔhaw bɛbrɛw atherosclerosis ɛhyɛntiri no mu asisi nti manframa no na ɛfɛ oxygen no wadwene mu ntam adwene no so wɔda mogyam na aduane a ɔso di yɛ oxygen sɛ oxygen no ɛnnu mogya adwene no mu ntam a wadwene cells no start sɛ ewu ti deɛ so ano so wadwene no ewu a na kyerɛ wano ɛkyea wo nsa dompe no mu yi so ntimi pagya obi tia fam a ase watia fam so buha na ne tifa na edwa ne gagaga na na aba ne nyina e bon senkyere ne se srade boni awurawura ntiri no no grofa magyaduro no se de bebeboa ama entiri no adeda ho enye sa adakro be ko hospital doctor be ka che so ade bi wo me fredi sodium e kosoro ti atwa ho kyere wo sugar level kosoro ti asikyere me ni biem esa na de o how na eba srade adɔso wo nipadua no si anwa friends enwo srade nam enamo no manwi biem mema ne de koduru saa bre ne de a yentwa ya hwe so duru anadwo a wontimi nya hwe wa watwa ho bibi watwa ho nipadua no atwa ne ho efise ahoɔden na wo de be press up no akoma na gye air pompe nya hwe to press mi no pa na oda ho na be ma no so de oda ho hwe wo because ye no so ye ma no a wanye no saa bre wo hia no so mwa wo tinu go from magyaduro na yi srade free nipadua no ema nipadua no enye kama se de be ya bibia be fine na ni kasem a wo aduro no se wade bi my friend anti aging properties ema wo nyine ema wo nchonchom emre bia de otia na otia ti na sinu go from magyaduro no se de be ya beboa asiesie nipadua no ama nipadua no aye fine ye de yan kase ekoko na ye aduro friend go fine ti se wo ho na so odi so brew wo ye adwuma wo gya ho wo ye adwuma wo awia ho go from magyaduro no wona tika kra bi no akoma ye ebo periperi go from magyaduro no wonsa no na yo titiriti memfa go from ni agro edura na dwuna wontimi na yare aduane siwo na wontimi ni dia eno so ha wo ye nua ma no menstrual disorders eno ntini ato edin Dr. Mensis oba bi wo ho a emfie du no omu ne nsa emfie num no omu ne nsa so no go from magyaduro na eba beduro obi de eba tot obi de ya wom obi so de yi clot obi so de ba ontwa onu go from magyaduro na beboa asiesie dipadua no asiesie awodie no ama bibia aye kama ba bi eto aduro bia obenya go from magyaduro ni bi ato ti me bia no go from magyaduro no ubogya no ye dena enya ade ya mpompo betimi abobɔ saa na obi dware wia no de afi dwene ho yare oba ana bema wo ho na so atenka ate ayira me se hwe go from magyaduro no no nkɔ hwe atenka ne mra emre nti ge number no ne akyew ba bia benya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto aduro bia say pharmacy herbal over the counters drugstores yan kasa so wakasa na ma eto aduro no baby obenya bia to na mummu nkran no obisi ya no mpebia tu akoton okay se opebia tu akoton akọ o kan shi drug lane okay Kinswa Keba Tinatek Nana Boachi Ruta Repash Angel obenya go from magyaduro bi ato wo Shamaya ko Ekus Pharmacy House of Drug and Nawidama obenya go from magyaduro bi ato ko foduafo nyina mo ko Gabson Pharmacy obenya go from magyaduro no wo nkokwa Hillside ana Aunty Akoma obenya bi Sunwan Mose Greenlight obenya go from magyaduro no Tachiman Abibidro Depot wa Tachiman Fie opposite Takwadi Pristia Monko was Abidro Fie Bogoso Unique Heba obenya go from magyaduro no Takradi AA Mensa and our crisis the answer also wa apanchen krakra old apanchen krakra hube hwam ye papa elibo oda low obenya go from magyaduro no Cape Coast Boachi ansa and apena obenya bi Mankasim El Social Station go from ho Winiba Bisharade obenya go from magyaduro no wa obroni and 1000 pharmacy go from ho Tamale obenya bi wo PK Gombila wa antimi kan and wa antip kuro no wo de o so ba bia drugstore pharmacy wo bia no bowura ho wo so pe grow farm magyaduro no a ye de kokwa ye no
no go farm yedro no se de be baba nipadua no aye kama no go farm yedro no yenye yisrade efre nipadua no ma nipadua no enye fefefe no go farm yedro no a mebia ho fefefe se Aunty Bea yen ka de kese 0244 59 65 32 59 65 Aunty Bea won say offer mebia de obehu no anotie yesi be me nda no mo call work no na MCPA system no issues bi ba also kan event for no na ani tekeka bebia na nabila tu America pa de ba trailer no afẹ no na ni tebisan na wo ya akokra na sa wo ya branch grow fine no ko no say boy say man Dr. Bachoya da so papa jame ehia nyame ya doma na wotwe se ne ye be san ehia na ne yeguso ye feedbacks no ye be ko gariba ni case no so ye ka se ye pese ne yetiefo ne ahwefo mo hwe se ne na ne nase esitie esanse ye ntua ne ka nanso akokra woni adwuma ye ntino na e wo se woko enti ade na mo hu wo mu screen so no sabio eye obi na ase enye se kan anase ye namo eye nase pa Dr. Grofine kra o twene techere ma agene nsem yo nana bila to asoma me we ye gariba nase enti opani gariba ne ye krasem obi a obru mfinhye aduosia aduoson nsia keka ko ba aduotwe na wo ye security okay enam no obedi enti ofafo mfra wonaga ko adwuma wa aso ase anwumre na no popon a wasan fafom aba na abosumi nsia ne akire ne ntua neka penin nasem na awre ho ti ye nyimpen fo di nkomo edwuma security company no edi nkomo anam no bronyam no ba ha wa metie mu bia ti na otwe etwe mu yo ha no san baaye oba na mane nyina no se oba abedan ase no aka kire se fefei fika no omotua mu bi ese dumotua na doso ti o ma hye ne bo se de aka no enche ne nsabeka ti o ma bedan ase so tua na mo no aso abapa de amano nti na opani garba so ne de no de o mo de se o man de botomi ye edwuma no we jai bebia na owo no se meka se ehu hia se de government institution na o ma ne hu hia se de betudwa but that day ni penyifo eni o mo kasa ye nyina ka se na aban edi omoka ntia na omo so ntua omo workers no aban ko oda so di omoka aban da so di omoka but at least 6 months na ode ba ye na ye ntua ne ka no after the program no ye ni December ni mu ye wie na ye call Christmas break na mu no start say o to anamo abehwehwe ye e na ode sa positive news enra na o cheche mu obeto ye nti gariba ne nase na da no ba ye ne ni agye na mo nsan nye adwuma wo hobie na security adwuma na ade oye ena ye bisa nse na we de omutua oka na o se we de o sha ase ya ne bosumi goyi nti o hwe se bosumi o metua ne ka se o metua oka ma ha biem na ye jai kadan ana meboa Aunty Bea ye fa kwaiso na ye nampanifo eda adwumaku no ase se ye no mukasa mo hye ebo na mo di bo hye no so do enwie peye na so na mo matu no kire se o makeka mo ho ma ya de erade nhyira wo mo na fe de akoma mu nsam the project we dey your project do sa story we say so Aunty Paulina nasam no ye boss bia ejare ho ma yen sanse akoda mfinhie donkro a wasi na dwene pi so on fa brabo ne nsine ni so omma na wofo ho nkyire won pi no beboa ama wo matimi ahwe no nti bi owie SS na ono akopa adwuma ye tu susu de kom de ne kura won to aduane ni because o boys car no o ma me se bra yare no sha ase no 15,000 accreting provided ya mo de start yare no hwe enene senia oti hwe abaya ne first time obi into the top and abaya owie senior high school na onu bi kokoye adwuma no tonton ye ka ho ne ma spare pass enti odikato teacher training form ana auto police form so say mu bia be farma ne bia no o de na kwakhye na wapo adwuma fi adwuma akoduru fie oduru fie na o say come de na osoma ne nua bema say won kopa aduane bi ntome no na on so kopa nsu be dwan tie mra ne so odwora wi na eja opa bibia de na opa bibia da o so o ha na o tie say ni mu agye ne dwe ne sisi
femu ye ne ya emo hyehye no wotena se ntena hwenye o frɛ ne maame na ne mu de nku twitwitwi ne ade ti ade akye ne se kwa na ekosoro tumusha na mutu ya so mbeboa hospitals ahodo ne ade ya hwɛ videos no ya hwɛ na nimu a ye nimu enimu papa be wambe enimu na atwintwam mu ye Paulina kakra ye Paulina yes ona sem na huja so ayeka enti omutu na mo bia hospitals no ne de fa habendo so de fa hunhum paibo ne ade a na se ya na ye kwesi ni ti atwam ase kokowie konfonochi so koda hwa napi ma mpanifo ye labs ne ade hwe ya sem so mu hu ade kura ya no to musa so eyi no de ne ba fie na sa no ode no do ba beto ayen nti da ya oba ye no driver ode ne ba so na turu hu asi ode ne ho ba fode ama no a abaya ne nan free ne namru mo ode nam fom ebesi ne sisi enya adwuma 20 minutes na se 20 minutes transit 20 minutes na 20 minutes na 20 minutes nyina ho wuti no awonti ade twa na awonti bibishi na awonti ahoni nyina wu nti okoba bi abrantie ne fa no ana so mde ne ba ya de ne fro so ba bi si ha no mo na no sem nyina mu se mu koba bi ya konfo bi ho ma konfo ma na duro so mfam punu no nso so no ye nsuo hye na ade aduro no begum ana se obekura obanoa na wahwie nsuo no di ama no se ma me ne hwie nsuo no ma no pole ne punu na meba metade aba no nso sanse ho na wu abibi ahye na wantinti nsuo no hwie egu no ho a wanti enti ma ne sirem ade kwa chiri ni sirem na kwa chiri kwa chiri kwa sirem me kasa kwa chiri de wati ase ho nyina woroye ai san so be ye kuro enti sisie na ewu na enti nyina ho no ye hwe ho adwuma no ne san so ye kuro ti hwe ade white net na e manage ne de akyekere ne ye kuro de so nya asam ketwa ti oba ha nyina ne kuro no ho no na jampanifo ne ahwefo ne atiefo adawroma de no no yetimi nya 2500 demand so mfa nhye anamuntu ase entina de achiye na yenua be ma status edi animu amanfo frefreye echirei emse nipa be miensa na bi bo doctor ba ku din na me anim ne no e doctor so ayesu anim dada sanse no ye adwuma bi ama ye so ani nti Aunty Bea so bo modin nya ne number e ma ye frɛ no kire so odi ankwanta tikojo of God hospital yeah sa hospital na asibo menfidi bo nyum birebi no St. John Hospital no ye na adwuma assemblyman okay enti kojo di akire ko ye no em se ho ensusu ni hospital ho ni Dr. Mo Prosper Mo ona ehwe no nti Dr. hwe no na no onsu jama physio sese na adre se physio ye adwuma ansa ti physio for so start ye no kojo ja hokora baaye ema omo ye se obetra ba abosome be miensa asesen no mu dina fa physio ni mo a ti be na wotwe na abaye frese physio funa ya bia but se di akodo no ne nan baako huna na ehu no ahuna kakraka ntina se omusan eba na omba kesie me konfonochi nti omusa ba beda konfonochi nti beluchi baye he konfonochi bra beda ho no no bedi na kakra ho ema me ni pegi titi ne nan ehu ne ye no nti ho susu ni ti abaya no abre pa konfonochi ahonso ekwe no nyame adom amanfo adawma enya sika kakra ko support ye na na ekuta pegi aya no ade man maame no nso kokohwe ya be na wotwe achi na nso omu discharge no e free ehonum no ese ne nan no atwetwe but still ontimi nante ne nan atwetwe enti atwetwe wie no na fe na nurse osako hu specialist na fe the main problem no so mu ye ho adwuma ti enso specialist so hwe no so eye se ne yetini so ma na duro bia obenom ne yahwese ne yare ti aduro no na obenom no for 2 months yakobisa no na ba bi 6000 na ba bi 5000 ba bi na efopa na 3500 ana no so ye man iska kokoto aduro no nyame admo no aduro ne kakra no na otwe a etwa mu yi na bre no so ye ana odene ho kokko kire ye okoye no mo je no to ho no mo na omo etwa no ye omo ye no scan ebiem sa ya another lab ekra ho ana doctor na sa chiro the same aduro no biem se won san konkoto na wonnom no sa 2 months no se si am no kasa die se dia aka ye se be sa to sa aduro no ne dia ma no san so anom enti improvement aba ne se ebra ya yare no ba hanum na o kana se mo ma eti ase se
eya sebe ejanan a sese nkodipa didi na se honam no fa ne opewi ade enye no epie besene ko no ono de ne ntimi mba otisa aka no na so wontimi nkyem na aba beso entini ma me de ne sahye ne to ene we ejanan na ba nti sa bre no nyina na ese nya de a ono watimi gya ne nan na emum last week na wo free week ne ne a ofra all mama report no na se sa bre no ono a etimi gya ne nan e ma ne ba on struggle wonya hwe okay ya on se katita and the crown on nti we na Jones of Famu ye ma me yi ntimi nya hwe o say the show e ma say second dose no yes e de ama no e say nyame adom ne Jones o ne na janan no ye e say the ultim say bibia flow kama doctors na won say adro ne betimi aboa amie hu say improvement kase a ye hwehwe ne beba enti so ma sa twere drama ne say di aka ne say betimi ato sa adro na onom no for 2 months no na watimi asa ato aso anom penifo se ka akwaji kwaku anim ye be frɛ ono ankasa na wani na kasa ni ahwɛ sɛ ne sei ni nipaduam esiti na ho ɔden siti ene ni expectation na fieri a yasan so ato aso ye to ahoma no na yakopoli na hode ni na di nkomo sima na mamenka wo sɛ ye bɛkɔ Dank Herbal Hospital na ye ne Dr. Dank edi enkomo wabetena sedadaba ye pese ye wie Paulina case no se be ya ye kɔ Dr. Dank wo wia na enne ye main topic for the day no ye di eno so enkomo na sa project we de maka me se ye ya ye project etiefoɔ ne ahwɛfoɔ mo ana maboye ya na mo ntu ayetu abedu sa mre no musika mo de bre ye no na eka wo boni nyina no ye de ema no na afei na wo hwa ade ana wa hwa dadampo ne eken eya wo de se de ode bre ye no ye tu ho ana mo ma positive result eba into sign pesa oboa Paulina number ode be fa so no 0530 507849 0530 507849 Edia ebeba no eye Akoma FM Edia ebeba no momo no name na da so no eye Akoma FM de mo de be bren yen bia na dro na say wo se ye koto ediman apart from say all no munro ni nyina osan kofisio nti nro ni ye no ho adwuma no na physiotherapist no so emiemia ne nan ne kakran nti de mo de be dom ye bia no yen so ye de be ma no ama ne ho ato no na nyame ya adom na se Paulina timi san gina ne na so bie mu a ye nyina ya ka se ye moa na eboa ye ma Paulina we gina ne na so na ka ye hwe se ye benya Paulina ewo ahoma no so ye nya no ma ye nko doctor okay ye nya no nti ye ne Paulina bedi enkomo sema baako mienu na obi ka na se ka kum ye gine kokuo na num ara no ye ntie wa Paulina na nkasa Paulina Akoma epe 87 ohoye and your voice no so chese ohon ye so ampapa na nabila ka wonsem ni nyina ye se wo koye no doctor say o se wonro no ye sign tobiom assign mount no kra wom okay say ye yiwe free hospital ho kofie okay say adani e pese ye no kasa ye ntimi ni wan kasa bebre first time now ba ye no na wo si uja wo nan na wo dwonso kra na wo si sinu mo hyehyew na wo te ya na wo su fiti December ni mu na nyame adom ene etiefoɔ mu a yetimi tɔ edro ne ma obepem saa brei no sai ensesan ye ben na aba se opese ugya onan opese ojo nso a obetimi aka bibi kakra de akere yen echo ensesan le jonsa ensesan le na hite ebakama na jonso no so ba wonte ya ya bia biem onte ya bia yo ene ye da sepa na ye pese etiefoɔ na ete na mo ka sese bio ye na ye ka asem de ahye wa no enti obi tie o sese ya na obi so ehwe wa e de asem na obeka e de ahye o memboa ben e na opese o mo de boa o so I just want na me parliament wonka so editing ene lab na the choir no na physio the covid physio na ye see ejira ya nkonta no maba ha no Jesus say ese ye ko bia kan bia chi be e ko review confirmation no nti e covid physio no Nego no ayodin pa ma yen. Physio no mo jemo say wo how many times in a week? That's all it depends on Akoma. Oba yen, oba yen bia.
nti onu ma ese ni say the person come be ma wo fie say be ya won come ba no we sana pen so okay nti etiefo oboa wa na che say the oba be ye fisio na ma wo fie na wetimi ama ni ska kakra all right you enye etiefo Paulina nana Martin kanu mwa na maboa yen from time ordinary sembe to ye nimu ebepem Paulina ye da papa apanyame kan ho ye pon a ye etiefo de bebre ye bia no ye de bebro na osan de akwakoto enro no wae yo enti etiefo ni ahwefo sania ye kan ye damase esan say ye beka asem no from I think November ni mu abepem sabre e na maboa yen ya na monto ni nyina moa na madaroma e na maboa yen we dey ye nyina ye project nyame ya adom na 19-year-old girl na police for friend no say ni forms no to any afa no be medicals the condition in 20 me anko that day no ye nyina ye sui na areho papa o pesa ye boa na Paulina timi gina ne na so biom doctors na edwuma be ye wo no ho nyina ne nro no timi to a 0530 507849 0530507849 edi e beba no eye Akoma FM yemboa Paulina yenko Dr. Danko Dr. Facha me why ya jo time ne kakraba to we can answer we so ye social responsibility na bia areho ya de nipa wonya de da ana wonim se na ya de ti bia wa ya da obia no o yare fo ho mre so ye Dr. Timothy ase yo yenko Dank natural healthcare complex Dank de ye ba Akoma se ya na chese ahoto ne ayaresansem na na ade ba na Dank ade ba ko a obia di nimie ye enam sa ade sa se uba krom ha na ope bia se enam sa ade ye wo a wo de beko ama ho atọ pa eno ane Dank natural healthcare complex uba Dank ade ba ko a ye pa ye bibia ye friend holistic healthcare na ye ka ne sa de ye pa che nyina ne se wapomudi ni nyina ne ye fa ni ahwem ni ahwe ba bia etosim ni ahwe ni asawo yade wa bra obekọ a ayaresa eye papa no ubenya enye se ye hwew na ene ye hwew ha etena ba se o okura wo sa wo wi sa no ma no ye nye bi wo Dank nti empempi so obi ba Dank a ye be test ene ye de ne be fa ye fidie mu nyina ba wie no na obohu se yade bebre ene che se no ma bebre na a tosi woni pa na ne widie no na abeda adi nti obi wonu a oba na se okeka ne nsem se doc ampa emre bi me ko ha ye ka kire me sesei anase ye ka kire me sesa enti Dank nko ane ba bia oba ye sa adem na ba bia che se awards no ya gi bebre na ya ye ho adwuma obi ani me komu apa enam sa ade sa wo ye oba wo ye bema enam sa ade haw ba bia ni ho a wo de be ko a obenya ahoto te se Dank obi wo no ma enam sa ade no che se aye na cha se wono maduru a anase wo de akobia bebre wo de ko a ye ma na duru kakra ese kwa na asaba eno ebibia efre no resistance anase antibiotic resistance na je se nnu a ye de sa enamu sa ade no emwa no ma soro nti se wo de aduro no kanwa na oyese owu a ne ma anase ni nanu ma ka no ma sunya bibi afa aduro no ho na afi ma bo mo ho ban nti ni nua ba eba sa aduro no de kana enye yi na yade no na ewo ho nti ubeka se bia ba bia wo koye na aduro de ma no nya yade na adura enye saa na sese mua no omo ya resistant na so masoro se ne ye ka no Dank nkoa ni baabi a sa wo de ye duro e ka enam san de a chese omo ntimi ngina okay ebise enuro no ansa ne ye de ba ma wo no ni enim se enam san de wei anase wei na aye wo ansa ne de duro na ye den ama na me ye ba no kwasem ne se empampi de ma e de resistance ne ba e ye se enam san de nsese enti se ye sa enam san ade na ye hu enam san ade pote a ye sa ne ye kofa aduru a e general anase aduru o etimi sa weni e de ma wa hwe yi a se aduru na ho den no entimi yade na ntu yade na se a na mmoni bi kape no ma resistant anase no ma soro na afi ye de aduru kan omo nko biu no mo asan skura ye den mo obi ho obeka se doc emra menya na mu san ade no me sha se me numa aduru no e ye se ekọ ho a na sa soro ye eno bi ne ye kan ti Dank natural healthcare complex nkwani ba bi asa wo ba na se namu sa ade na wo so nkwade a ye de do kanwa ebe kwa emba bi okura obi wo hono ma wo yo ba na fichi kosem no aye basa enye obi wo ha ne de emma kura obi wo so a ebe da ba ko pe
obi okura mpo ha ono ne de etimi 3 months na aba be 2 days na asatwa saa no mani nyina enye natural ye ka se enye natural na se ye pache se eni kwa se nke ye saa na se bibi ana asi bibi kwan ama saa problems ni nyina den aba be ma bi wo hono ma ne be ma no se esori na gina ho a obo se ewoso saa na asa akoto enya asam ketwa ye hu no ma ewoso saa na asa akoto se yare wom no no yare wom won se emmema ye mema sem ana se ye mesem ni nyina no eye entirimu ni akoma ho asem na chese moja ene wo se efa efiri akoma no pia moja ne fa ntinimu na akogina be ma nim na be ma ye be ma nti se problem eba wo ntinimu ana se wakoma ho a chese obema mema sem na se o mesem na be kofom nti abre bia no se dank se ye hwe be ma wo se ne mesem akofom na ye hwe na akoma nso aka ebi se eye one number 1 predictor e ma be ma se o mesem kofom a wan hwe yi a na wakoma ho na ye aka enu nti na me sha ase medical car say dank nkwane ba bia ye holistic health care enti ye be hwe o mesem ye nya okoma no da bi wontini mu sem so ye nyai ye be hwe ni nyina enti wo be firi wo no wan kasa ukwa unu aduro pe wo bo so be firi doctor no aka chen say doctor aduro o de ma me ma hu say nsakaye ni ebam ma me fe numbers ni tuga obi wo no ma ye ka ne say ni problem ano no ana ya bo so enya asam ketwa ma me fa numbers no entutu da ye numbers ni ye 0266 59 33 30 0266 59 33 30 and I say 0244 01 75 56 0244 01 75 56 kai hu say your location and I say baby edi adwuma no e wo Ghana fa na Ghana ha nyina bia ba akopɛ na de nti a ye ma ne yesa ne say abibia obaba bia oba beto doctors de nyina wo ho say lab fo oba beto mo ho omo machine bia oba beto bia ho o madank aso eye nye nka say we ni ho ana say doctor wo pass we we ana say aso ye a e wo ha we ba na doctor wo ho to be hia doctor na wa hwew ama ho aden ato aso ye e wo trade say ofa ka Africa jetia tech ana say G hanoma na say wo say wo ko trader ofa trade ka na ka che driver na mate ni say obi so trade junction unya si wa buso obi ase wo hwe dank fo na so eye obi a e de obeba say ofri don kwa obekwai ana say obo ase so na eba ofo ka na ka che mate na say driver na say obesi e wo trade junction usi wo no ma wo de buso obi a wo twam bi ase wo hwe dank fo no omo so eye no obi a e de obeba na me ba me to aso no be ma bi wo no ma ensa agu ne be ma no ho nyina yare nko a enya asem ketwa na ensa no se na ne suban nti ewomu ana ekọ ewomu ana asaba ewomu ana ekọ ewomu ana asaba eba etimye ne hene saa wonima de koro nti ama se kura ofere se bi obeyi ne ho ama oba kura hu no di se dunkane ana so hu nti ni nyina ye enam nsanyade ne kofa saa no ma ni nyina den eba be ma bi wo ho no ma ono de ne nkwamoa no omawu kura chese ba kura ni ne hu nsuo no mu ba kura ni ne hu nsuo no mu se de ne hu nsuo gu ho na se hwemu a chese nkwamoa no ba kura nam nsuo keke obi wo so a ne de no maako ne damu so hu saa no ma ni nyina ye problems a chese ebetuma hawo e wo aware yemu ene awo nsem mu oba bi wo ho no ma wono obu ne nsa kama bibia ekoyie nanso so yade anase nam saade edi nya de ma meka ne sa ne se nam saade no ye bo ahodo bebre ene wo ho ye obi wo ho no ma eba ema nsusu aso ma hu se ebi aba ne ho on say for example say ofa bi se gonorrhea eba oba ho pe no hu eba pe ubon se na the usual sa nsu abegu oba na nka wo muo na sa no ma ne nyina obehunu na waba asoye but ye wo yare bi so wa fe no HPV human papilloma virus eba so awu esiew eba na se wa me tester uhu se ebi wo ho na wo hu nyina so na ese no ma ebetuma ma wo yade bi e fe no PID e fe bi pelvic inflammatory disease na no eba so a wan hwe yi a awo e fe na wo oba wan hwe yi a wo bi wan hwe yi kura mpa ebetuma ma obi e fe no cervical cancer na chese enya asem keto yade akese ni gbobodi na enamu saade bibi ketue bi enam se wa hunu nti na akoba cervical cancer ama na chese baby a wo nenam no ebi kura na UGMC na wo de beko enya asem keto na so ka wo de ba danka ke tu ase ntem kura
ye share afiase adibi asi ewo dank ya so ye me de pa me hu se me nua no member no ye ba aso ye pa. I see ka first no one time call no one time ma on se be ma de se be ma be kana se ma kire doctor ya na fa de kakra ewom e member no bebre se nam san de ba no so a wontimi nka oba na ubo se as what they fa na as what they fa na sometimes we say who na we engage no na who the problem our dey aba realistic nti mo hwe ba bia ya na o kasa dey se hu se ya adwen mu a enim dia no ba bia dey obefa we psyche adwen no ana afa so adwane die esoso eka ho ye onuane bi wo ha mema emfata se udie nti yesa wo yade wo dank no ne etofo adwane wo se udie ana adwane ani so se udie kai hu se obia ni wiase anu ma wonum aduro chen se de odidie obia didi chen se de onum aduro nti se wo onum aduro na se wodidie enkwa yi a wanhwe yi a ayaresa wo pe no musanka okay nti dank wo ba no ne etofo afa de obedie de ni kwa se udie said your lifestyle ankasa no ni ye boa wo ama chese wapomude no asipi asita o location no numbers ni bi we never short time bebre we still time numbers have more time ni bi ka ho okay mami fa numbers ni tu da your numbers ni 0266 59 30 0266 59 30 and I say 0244 01 75 56 0244 01 75 56 kai hu say asoye no e ba ko pe e wo Ghana ha e wo trade and edi yeduma nyina efri se wo free kejeti attack and also for line and e ba wo for trade car wo so be si wo trade junction wo si wo no mabusa obi asa wo hwe dank fo no asoye obi a e do beba ye da se papa ena me nua ba ma no me man time kakra san so betina ha no na ye ka Paulina asem ne nti ye fa ne time kakra ye da mase na enche bia no ye ne nana akomia ebedi enkomo maka kire mu say enra ye nkomo na ye boy ye no yakase akoma mu nsem nye da bia na sebio obidi na sem eba asem na nkofo de ba ha sei na ya ne yehu se bibi wo ho no ma wo se ye education e de fa ho enti sa nkomo ni mu no ye pick subject e free sa nkomo na ye boni mu ni apɛ obi a wo nimdie e wo sa asem no ne ama na abɛkyerɛkyerɛ yade ne nra e nkomo na ye bofa ye nua ba ma bi a ode ne nua ma ba ha se ebusua japade ye yi ne free mu e na onka ho ne sansensem bebre no maka kyerɛ say sa feedback na akasa die kye na de ye ya wada but out of enran nkomo na ye boy ye ne mu amfra ye no ene aka to wa efie japade ye mfa mam emema efie japade eye maadea efie japade ode ma be ma ode bekwa akware na efri ebusua nim edie benti e na ye ka sa asem ne to ho a eda ho da ho na ene kra da ho eye adwuma na enti ye be ne ye nana akomia ebedi nkomo no wa kire ye mu de enti aye nananom e ka sa asem ne de to a titiu ewo yen akanfo no emuminim says okọ northern part of the country ni dia omonso de na ya na eye paternal nti ye dia de efie japade de ma emema ye mfa emma na ne de ye beka ma de no emrepem no ye beka de nti a omonso de no omode ma emema ene bibi wo ho no ma sa abre ye betimi aye ama asesa ana na ansa na ye benya na na akomia no ma ye fa nko traffic studios na ono nso o printing works bia o pese wo ye bia de age say o de call traffic studios or your large format printing, banners, billboards, labels, and a UV direct printing, t-shirt branding, souvenirs, any de keka ho nyina no. Traffic studios ebeye e de ama o Kumasi Araga Junction obey Iron Bet for edan no eno 0247013561 0247013561 and a 0574010101 a traffic studios all forms of printing pakoho na onyema nana wadama maho ya na diwe no doctor nana wadaro mapacho ho ye de na me no mpa bonti na so to so yesu adom pacho yenso ye ho ye papa ye da wase pa se ye bo upnum na wo se ye topic na hu hia nti no obekire ya de ye nyini be nyina de ye tetea no ebusua japade ye mfa mma emema ebusua japade ye mfa mma emema nti de bia na akoye ntokwa na enra a typical case e ba ye ha ye se ebusua japade ye de ama ma be ma ne nti ase kra ma me ne papa japade de mo de ma minua ma nko a de ye de me so me wo chefa wo mti ne ye pese esua de
Wadamo ye na nanom adie nti na omo ka asasam ne to titiriwa wo yen akamfo yem. Yo, madam say, the tifo na afi. Na the woman say, "Oh, say tete no." Aye do nipa sika. Na me do nipa so na chichiri. Na ye na mpanimfo dwene ɛne sɛ bɛɛ ma wode adeɛ hyɛ ne nsa a ɛbɛbi na ebi na akɔdi abusua foforɔ sɛ bɛɛ ma awugu saa ne yɛka no na ɔbaa so de ba fie ɛnti sɛ wode adeɛ kɔhyɛ bɛɛ ma nsa a ɔwo a na akɔdi ɔbaa na ɔware no firi abusua foforɔ mu ne nsa ɛnso sɛ wohwɛ ne yie a ɛnyɛ ne kwan no ɛfiri sɛ me nua baa ɛyɛ yɛ maame ne yɛ papa na ɛwɔ yɛ mmienu ye maame ne papa ena wo ye mienu so bi bia ba ko na so ye be na bia ya nka na fa ko so amango ne fa ko so anka ya mango ya nka no na ye me aba so de owo a ne ma no wo efie okay eno nti e so tete oba o tete abusua na so tete be ma de a wa bregu nso mbre ko ani no ebi o sa bio ebi wo sa bio okay so me no mi enu ye maame eja pade ye maame ni wiase a itero dia anke ye wo me ne wo pa asefo dia ai me die ni wo sa bio ebi se ye fru ba ko na me ni eri na da ba e itse dia dia so me nsa o che fa ye na wo sa saka na me so me dia me so me no me so me dia maame ba ebi se fru na me ko no ebi di se na na ba pe se ni die and the muscle some me. Tia de na so no chefa wonam de man obi a enye na wo de ende de ma ye. Eti ne fa na tie. Ya ka me sa. Ya so by no de eni ho sa bio. Eni ho sa bio. Eni ho sa bio. Okay. Eti se me fa ja pade ense ba nko ansa ma ne yi. Na de ba ko so wo no se be me ni oba de. Eti be me ni oba de ense be me ntini so oba ka ba. And no so ntini ni o ma de okay emi na abofo senti obeti me fertilizer edition okay tete no de man ke ma kwai sa nti ma be me ni ba de ni ma ba so ni be ma de ni me wa japade de e pia be ma timinya be ma timinya ma de yi nti ma sa de tie yo nana wada ma pa ye da papa nti ye nana no mo adwen mu ne de na eye se ema ewo ba fie ena emema ewo kwa abonten enu nti ena na etesa no sa pepe okay na enti se nei se obi wo na ema wo emema wo mu a ye dan na omo che ejapade na ye ka se wei ede eye bema de eye ma anase ekodi one side a eye bema ni su bia odan na di enu nti ena ema ye sa ade na na wa de ba ko so no se ne we kan manu shesu mo me bi ko pa ni ni aba mistake onyi ni aba no na bi aye kan po sebe ye de ade na ma o se de ma de ejapade so mo nta ene be ka pie na so wa anwo so he wa anwo se be da ne ko di ku so nsa wo de ade ne tie okay it is a kwa na mo fa so che na nye ne kwa so a wo mfa fi ejapade en se be man sa ne de se ma nsa no se nye ne kwa so a eni brada ne amsa na ma nyina no eni ubio okay eni na mata bia won sem ko twa ni fie ni court no first no ananka saade no eni ubio by ne die ye nye saade no bio ma ne yi okay na ye na no so kwan bi o mo pa so no eti na nipa no so eti no msu se be ka ho sa eni ni pe do so no saade ni ye nhwe okay sa o mo mra bi e to ho tete bre me ya dan no ya dano okay nti media eni wo sa bi so me ya pade na so me de ma me ma o se ma no nye bi ma me ma so nye bi okay oba hu ndi so hwa e ono ane dia be ma so hu ndi so hwa e ono ane dia okay enti na me bi sa se me ma me papa ja pade na se bia papa free mu na ye charge na afa ye ko hu se ye ema no ye nko na papa ja pade no wode ama ye a enne ya ye ka se ya na bia ye menua mema no omusu bia omodan na di kire me papa ena ama me papa mfa ejapade ni bi ama no ana se
Okay. Eno wo ho. Okay. Oh, you see the idea of nyansani, e fa nya bakwasia. So we me abe ma ye panin. Na se bi bu se bi nya do. Na adwini mu na ho a ye mfa japade nhyɛnensa. Ene mfa ho sa akwada akɔ de bi gya no. Eya na suban no ka ho. Suban no e ka ho. Asetra be na me be me ne me papa no mtie. Ya me sɔre kura me tse gya ase. E hye ti gudu ko ho na me nam te da me ase. So ni ka odi ade gya me ba ira. E tse yo ba ke to akɔ e bi tim de gya o ma na yeye. Oh. Dia na bibiri so sa ne tie. Okay. Yo. Na hu sa akɔ bi aro de ko no. Na me ka no anti. Ya fa ma no subi a na oda na di wa busu na nye papa. Pani fosa ma di ekura wa di na je to me ho. Ya ni pa no. Adi bi o no mo a bi em se we di da ti nyina di a no be kwa ko he chiri no aton wadi. Waton wadi. E se ni pa we di adi ja na ma ni yi. Ye japade ma no. Okay. Ye fenjao. So ye fenjao. Ye fenjao. Yo kani bi o fia wa ye be ma. E bi a me no nkuma kakra wo na ma so bi ho. Nyina mo papa japade no mo ko nkra no. Ansana mo bi hu na chi no de fa waton fa nyina di. Asa ni pa we di adi be jande na pa ja oba o ya koda. Asa woti ma se pa. Na to na ma no so wadwen se se me ton amaye me ma bro. Me ton amaye me ma bro. Se me ma ofia. Enu ti me na mo ta di ja wo na me ma so de. Udi ja na nse wo ton wo pa ko bu se bi. Okay. Eni ni na gi na su ni ban ya be de di. O be ma no da ne die. O be da ne die na be ma ye mfa bi ma wo. Yo. Ya da se pa we de esi ye nkomo ya enra ye boy ye eso pa. Na mi ja wa ma wa kokra no. Se mi de mi ame ho ye example bi mi nkofo bi akoye na akoye asem bia. Se mi papa eja pade o de eja mi ni mi nua ba. Na mi nua mema no ya ma wo bi. Na se mi nua ba ma no su bi a all dan ni ebusuafie ho na papa de eja mi ni mi nua ba no. Enya mitimika se de mi nua ba ma eye wo se bi eja pade papa wa ma me wa ma. Ene ye no te se ye wu nua ne yen. Na wo suban ya wo da na dia nti no ejapade ya ma obi ye nua me ya ye di ade wo de ye kra se de ode ye ma me ne papa mitimi tu free fie ho utimi tu ma ne ye bebre si okay si bebia okay we mo no se ebre ko ani mo no ya na kristo sumne suma ho bi enti ya na odo kakra ho e ma peni ko bebi se na people bi anka no kwa chidia o konfo ikura won so ebe dai na kwa japade no aye ka no odi na de kura no ko so na mo amo ne na mo bi de ebe kwa ko wi sen e no bi su ni da ya ta be bi an ne na nipa no se de waye kwa tampani e mri bi tini adani mrebi na pe ankobasa na ososo ebe nya ne moa ye kobasa ma ni tinisia e pre ne chene transfer tunupo obi ha o tini nya ansakra na ma ne gene no ho okay we be so de mbeni for say akada obi yi ni suma ya abatu ne ko mu obi ha ye ne de ko a wonfa ni se ni kwande na abusuan no ma na yi na kwa ni se ma na be kai na ne de ni anu ni yi ma na die bo so japade pa de ye mfa ma ni fi okura usuba bi mfata kura balanda kura ma na tina so na kanta so ya ma da wow yo no ya na de no ejina so tuku se sudan ya obeta na die na se de dia de ko akudru yo so de uni ya be ma e panin ko so na se wo de so be bi enya wan ka sa kura bo ko ja pa de enya no de na de ja mo de o de ko ja no o nya no so ni pa yo fa se kura po ni on ni nya so no ma ni e kwa aba o sudan wo mo fie ni nye yo ya futu de mai ye nyina so be be mo su be me ma ko ya kan ya no pra ta de agu ko na pa wo ku ya futu de me biara de me biara ya se ko papa no ni ya na ne chi be jamu nyina na be ma ba ko kra o de wa ka so ke ade no so fam wo no ni anum wo no ne che ja wo na so e be no ka se me ta pe free mo ni pe ni be ma o ne chi ja ye o ne chi ja ye na ma ne ye nche I'm so funny, I asked her, meaning, Caddy, the baby. My ladies almost yenche, I'm planning for chair.
ye chewi ma na ton mo dio ye na ma no so ye de ti be bi akuko okay no entini nyina so ya yentu ye hofo ye ya ye be yesu yentu ye hofo yo na na we de wada man kan komo ni be dia ko echire papa so emre no akaka kra bi enti ye da wase ye di se mrepem no ye katete nsam ne amamre se ya ye beton sa fro na wa ba studio no wa be cheche se ne a siti pa nyame on sho papa na men kan ni na ko amen so obi an fa bintu ne tim yo enti ene yakwa akosua de enti ena ye nananom kato ho se efie japade ye mfa mma emema ade enti e ma omokansa ne nanana wache ye mu no na ye nuanom bia beboa ye pa sese ya ye ka Paulina asem na ye bekọ menua ba ho na ode yakọ Congo ointment ye fi Congo ointment ho a mo amabeboa ye sika kakra se ye fa mboa Paulina ne fa nto adruma no ye bebubo mu din na ye nkọ Congo ointment ho ne mbra sese ya ye ba sese ya why oba your number no o number o de tuja sa wa kasa kan ye nkọ na Congo de ye pa ayepa sa na nti bi uni Congo ni bi o na msiminya me de na sa on frɛ your number ya me de pa fa tuja no won frɛ 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 we hit TV na fa we tell already so na wa fa phrase here na ekoto Congo ointment ni bi Aunty Bea na de mekasa fa ya honam okay your skin no na nkasa na no lady be free na ordinary testimony aba ose osra nkun on de na chi ha ose ne kwa chi ha nyina ye black ho ye tuntuntuntuntum tina ontimi sha atade a ye yi na wam na wate yenka no koto Congo ointment ni bo yusu konko no ba ko wie no ho improvement sa ade na ye tumo na chi na wakope oil ni creams a wodo aya enko na fe do ho sa ade no pepa ena osa koto obiem ti se de wade Congo ointment no aye na chi okay masre so se ku ode sra na chi Congo ointment na on sra nku bia manisa ne kala bia mu da dangerous okay o see wentimi opam kaba aje se de ko ne ko achi o sha atade a aje se ne ko de be kata ne ko achi nko because ne ko achi wonyina ye tuntum yesra mo bia wasra nku a nku na sai o wedie no se bia ama stretch marks ama na nso oben ama oho ama body na twentwem ama body ni enyini tententententema mesrew kope Congo ointment na fasra na body no esa mesi ne dade no Aunty Bea ese maye bo emrewantem maye eyenku o mase awo na ye wona maye nyini ntemu ye sheda so nsan hwe ye husu ye bebre yenku a ye desra ebise oba bia hu obi a ne kala ne ni bra na opese wono so na ni die opese na so de ni bre da mo awo sranku no na oridi na twentwem enku no no wo hye eti oridi no ebe ye bogo da mo awo sra no na ye mremre medu bebe na epumpuri na oridi na twentwem eti wani mo twentwem wonsa ona oridi ni nyina twentwem a enye nyini na wunyini enye nyini na wunyini eti wosa kwanyem na wo kura aka ho so dia ene na wo wi dia na apurupuri dada no afi wo ba wo wi na afi kwa dia ajegon na aje egukura se ukura wo natural color se wo ye kokko se wo wi dia na wo skin wo ye dark na umfa nku bia ansra na eye natural product na wo use a abro body free hefa ya wo ye nim ye maame mu bebre a ebi atwam 60 years ko 70 aso ubehu no okra ne natural color enyini ne krampo ma enyini ne ma eti yesrem wasrem nko amanko na asewa sabra wa chi beto Congo ointment bibie ne hobie mu a ye de be ma wo a ebe ma awede na asan akosi ne dadem on ba was situation on be sa ma ade ne kura age gonkra beto Congo ointment because adanse na eba ne bebrebe ya wo mo na pimples wo manimu a wo modi creams a wodo asrasra wo was masra ma afeti kwa de manimu no aye kokokra ache mini pedua because mbesa pimples ne ko o mo yisu Congo ointment na ma ene Congo na yi pimples ni nyina afiri wo mo anim e bia me ka se wo de ne nya tuntum ni bia na mmom no aye te se nkokko aye se moja de da aye te se moja de da ho enku na wo sra ni jai
na beto Congo ointment say once na wo so say no na abesra obesa ko cosmetic shop wa me say ifufo na oil awodo abegugu nkuma ma wasra ebo so den me come to be kakrakra wo timi pie na ahye nko a wa anko so a obi ntomuni etimi sraw yema ya body ni ye we no enhia yen ye benyini de na so no na wo kra wo natural color empumpunu ye na yare bi anim akoba ne so akofa na so be ya yare o stretch marks yare ye de sika koto ade a ne boode a ya kukukukuku fasika bebre ko antimi nko enti yanyi so Congo ointment no na enyi na so be ni free anim enyi stretch marks ni free anim yanyi ne ma kokoko no free anim ade bi wo ho here na ededa enipa kokofo ye kalem ye se no so ye koro sawo Aunty Bea minim sa observe ya se obi ya kokoba e wo ma ati hu se na we de no ade dot bi ade dadedam ya se ya koro nku na de ba ya se ya creams na wo do na use no na de sa e koro no eba na etimi ye wo bia ma e bi kwa na ho kora wo ntimi nyi na sa ho kora wo ntimi nyi na we de no ba bia no wo pese da ho me so to Congo ointment na fasra se ni na enyi sa e koro no a ya wo koro pa na wo so ye e koro a nku na de ba eti ebe yiri nyina friwa ama wo we de na ye kama e bia wo be se wo twakra de che a wo de twa de fa WhatsApp ye ni ho enkomo ne ye se de setie na ya moa e na koro pa yi bi nso e wo ho a se ye wanim wachi adana na me ka kire obi se man bi a e koro wo na chi na wo ro the shirt na de kire mo se ni na wo hwe ne ma na me se wo ton aduro eti o se me hwe na me hwe se de setie na e koro no afa na chi nyina afa ne sisi achi eba ne yam bebebe o wosi wode niema bebra yeso san entimi nko no koto Congo ointment bi e no use no hu se ani no edum na wo yi a kire me se me hwe ade na ekọ eti Congo ointment Aunty Bea kasa ye tra ka ho adanse ani e bebrebe deja obi a wo use Congo ointment bia edi ho adanse last na mafaka free bantima eba abrepoja she me ni sister bi netina ka ba numre be 637 ti mi si foma no so si fom no so me sase sister na wo ton Congo ointment na me se ai o se mo ointment na papa eno na mesra afekura de no na mesra bibi na ma me koto ye na agimia ma sese Congo ointment me de sra me menyina Congo ointment ye de no buna ne hahama a etimi infections say ya wa na mu de say eye wo skin no e treat ni yin free ho complete edro na di eye papa nti wo use we ni na ajo ko ba bia ye tonu e bi wo ho pompo na abobo a se ayeyire kase pa tibita so anopa tibita so awia tibita so de mebo nsa na ade be chena apai wa ye free afa na ba so a wo de ta so na agina from here am ka se adwane o so watu afa hi o wo hu ni kra biem e sanso na agu wa fa Congo ointment san so kama wonantem ho no mo wo akatwi ho mo ho ye tuntuma fa Congo ointment sasa ho na enyini nyina efiri ho ya wade bo ye fa na buro egu yeto ho ti utie me ne bia gotu ho ya atafa ansa onsa fa ato ho wo sa ase ensa asa bi man pele ho ai egu ho a fa Congo yare ne so ye skin diseases ni bia yare adwe nkoso fa ansa fa ato ho se bia gu ho afa Congo ointment ni bi esai o sa ade no esai fa Congo ointment ni bi sra wo to ho nyina na enyi mfiri ho I see infections a esai papa sa ade ni bu ye to ho no infections ni bia fa sra ho no na enyi ni nyina emfiri ho menye smooth kama se ade esa fa ho anwa ya akono kama ya number re go TV re so ma bi sa bibi bia man so account number eyi ade e to nkra ayam hu hia kra so de blade be rerem wo de oti Congo no a na wo de asra so ade be chene ayam ne hobi this lady pastor bi ohum ya wo hu de wonye o se ade a Congo ointment na ya ma no no so ohum ya wo hu de wonye all right etime so bia kope bi nto your number ni 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 your numbers no frey na ba bia wo bia ye no ni nkomo wo nya bi nto so a ye be direct wo ba bia wo kwa on sabe ke bia yo ye twa ye ho sema baako mienu ye baba sese ya na ya ba betoa ye nkomo ne ya disua no so ye ba sese ya
middle na then na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me ho ya ne sɛ wada sɛ wanom 3p garlic mixture ɛma mogya edu mu afusane no ɛkyɛ yie natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha nano na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ Piwak natural health for bi bidro bi ɔmode aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonum 3p a ɛbɛgya ne sɛ hum ɛduro yi ɛnyɛ mapemfo ɛma wɔma manofo anansa nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum 3p garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ mamu pharmaceutical shops ɛne herbal shops nyinaa mu wokuma sɛ wobɛnya bi wɔ Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, ɛne Angelos Fred Piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021. Activa Insurance Momo Official Po Koto ana renew motor insurance ewo Activa Official Papo mu buyimu menya achede bi ti se free fuel coupons car duster any achede a Activa action so dear ewo so dial *713*313# anako yen krobata no mu bia ye agent any your brokers no so ewo man mu be bia na koto ana renew motor insurance policy activate wo why menya achede amunum wa promo yi eba na wiye ewo 30th April 2025 ehihye kakra ewo ho Activa Insurance you do before edaya Akoma so Kojo so me mujina ho kakra asa me to ase me sire mu asa waya bi na ekiki me emu ya me ya Asiatica any bone fracture no ye duro Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia dua ya betrete na omo ba na ode na eche so mu fike me ne ba we sure so mu fike me Power Specialist Herbal Hospital ebe hwe me won hu entem kura won ma specialize wo sa area ro pa ya rie ba ko so ne sa ya omo mbre pa hepatitis B diabetes ene busia na bo typhoid awo dinso mu yare ni nyina eye Power Specialist Herbal Hospital koko wode abafin fidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nuro na nanam no akam Dr. Kosia dua ya obatampa de nu bo so nya de ne kura akra o kwabenya ACP road wo si Power bus stop wo ho a Kumasi o fa yes woni just blue filling station de hwe mu ena takra de so anaji ofri ho kwa the other side na emba obi obi amfre 027 na wabetena nti ho de ye wo dia and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital hepatitis B ayaresa fi ankasa a deal now person customizing at Traffic Studios. You specializing in providing high quality custom printing services. Say a billboard print and our rental, UV direct or DT signing, posters, flyers, labels, intimate and our garment print, vehicle branding, awards plaques, glass, wood, stainless steel or leather printing, printing on medical or sporting equipment, packaging, phone cases, all sorts of promotional products, signage, souvenirs, beer, any all types of stands. With a 10-feet banner print available. So just say a banner print in there. Traffic Studios. Traffic Studios. You produce a transparent wedding and business cards, 3D spot vanish cards, gold foil and a silver foil. At Traffic Studios, you printing of all sizes. Say a small or large scale. We pay attention to detail to give you results. Wakuma Betowie, located or Anyaga Junction, Airport Road, near Ironbird or the railway Kumasi. For further inquiries, praying was 0247 013561 and now 0574 010101. Traffic Studios, print accelerating growth. Why? Brown so penyin a o kan wo bi yedama se say maso bi akoma mu nsam na mo hwe yen enso eba so adwada ekopim efiada bia 1240 ekopim se no miensa ebebo na wo de wasem e how de tete wo de wadwen ho a na hu bebi a wo de beko no de brain na ye bedi hu enkomo ye sua de afiri mu hwie a ne ya boa se ne ne ye de ebi mu positive feedbacks eba ye ne saa ne ye no enye se sebio ye pesa wo de wasem betina ha na obeka se wabeka ne saa na okoda bi ye hwe ema solution eba na asumdwe e de aba ebusua mu nti se ne mote no saa nti wo so wo how bi atete bi na e hye wo so na ho ba bi a wo de bekọ a
bra Akoma FM ye Kumasi Asukwa ye ne shopping mall main gate no na edi enhwanimu ya bron sign kese si ho bedru na ye billboard kese enso ebo animu Akoma FM oba ye bepemre na ye de waba wo so wachi na opese wo frɛ ansa na waba ye number obefrɛ eye 0530 0530 507849 0530 507849 eno ofra ye producers ne befa na wasam no waka e de ahye yen se mremu e wo se ye ma wo ba na ya mo aba ye de ye ka bi wa hanko ade a ye be ma wo aba na ye di nkomo ne apɛ ho solution e de amount enche bia ye be activate yen phone lines no show numbers no egu ho na mejimabo afon krato na se meton made kakra bi ye ba na ya ma mo so ma frɛ 0243114497 0243114497 and 0322498035 show numbers no eto na mama 2 minutes bi pe ye be sha say ye fam calls no home sweet cereal legume mix Tom Brown ye the wheat emo and soya beans and ye dia ye udi na nopa ewia enwumre breakfast lunch dinner ni nyina obetimi edi ne time bia opese udi bia odi sija so 30 minutes na ben openchini esichire na milk afa bi gum ompemu bia obetimi edi ne saa enkradi emofredi enkra from 6 months eko etimi di eko di penyi a jata akokra poso kra ebetimi edi ubenye bi ewo poku trading KJT a Dr. Mensa Edum PZKO ebuakwa offenso tanoso ena atonsu o pedodo etu na so waton ewo shopper na wa fresh 0246697358 0246697358 ena 0546921728 Currency Ventures ensebra never penny nupa na eye Zahara herbal product why de abedwaman so no so honam etutu wo ema ne mema mondam nsam enkoyi a ukodwaman so a wo so pe Zahara nupa ne bi na wakwa akoto bi ubenye bi ewo chemical ne herbal shops nyina ubenye bi also pedodo etu aton ewo o pharmacy herbal na chemical shops a na wa frɛ doctor ewo 0246348334 0246348334 and 0248569335 Bonfield Study Abroad event nyame ya adom echina ena omode sa dwumedie eba opese okọ USA Canada UK ena Australia na okosua de nko ade a ena echina enyu hu free sa dwumedie nim anopa nondu ekopem enwumre nonum ena yede dwumedie yede ebrel ewo Kumase Amokom City Star for Dynamo ena ubehu sa bia ye sa dwumedie Bonfield Study Abroad event so opese okosua de ewo USA Canada UK ena Australia so we SHS why you O level kita degree bia and now master certificate bia dia o qualify osinyame ya adom na wo ba fa so anyame we nyina kita we ye certificate transcript passport and a CV fa kan ho ne fa bra e kwan be fa so obenya visa accommodation and a school crowd pesa wo konokra ni nyina na ye no mokodi enkomo e dia fa ho no nti wo free ho no na wanya nimdie e wo kwan be so be ye application kra na o maboa enso ama wetimi etu kwan Fre Omo ewo 0543231430 0543231430 and 0545403831 0545403831 and 0266493872 Ubetimi so Akoma website www.beadghana.com www.beadghana bead no beats ya to say the dam say be a spelling of beads na odigana.com gh.com now there's also enquiry so enquiry at beadgh.com beadgh.com na also waba ababa be ye etu kwan akosua de okay into 0243114497 0322498035 enti na ye say ebusuan japade yemfa ma ema no ensam na ye nananom kato hon edi mema ni nya pa ana be ma bi su ni suban boni bi asabio obawo abusuam enti na ebusuafo emfe efie japade emfa enja no kafra wa homa na teato mbetimi afra biom na yabo enkomo good afternoon papa Atoma ya ejo atoma pompo to o che o sama pom se hoboko de yo yana imrenu something tentem na yo for why wa hini ba to o che market o fi
asɛm bi yɛ na ntumi nka nti tie na gɛn bi yɛ to mo bɔ tena nsi ne ma no mesi ɔma no nti mo sɛ nti padi nyinaa ɛni yɛ fi ani yi ɔkɔ nti mo bi sɛ yɛ kɛse sɛ ko bi sɛ I say your case the Sunday ya kan oba ne se oni eni asem bia ye fan court nti be ma ne ye boa no dia court ya ma ho feedback no nti yo ya da se papa samampom ne fa obi foforo enso good afternoon Aunty Bea. Yo patro so ho ye de adomo na mo so e yesu adom ye nso ye ho ye pa mema no musuban ti ne fa fie japade ma mo ana ye nsem kan ye na aka da ho dabi ini ama na omutimo den oh samum ai ta so o papa na afede japade ama wo e ma ne de ke yenye hwe ya na o se Aunty Bea o se papa no ya na e ma na ebe mo pa so mo kan se mbu o maso ono edia na o de ko ma papa na pa kan to megu na so o di so ko se jaye wa o aka asam kro na na bibi ye papa ko itim okay na mama ye ta yo ye da se papa papa ye fere ya kwesi ewa akwesi ewa me hu pa akwesi ewa yes Aunty Bea ade aye asam no fere ya ye no me tumi ni ara mo fo abuja japade de enya de a o ye be me beboa okay o boss o bon so me da se so bon so na so aye wo so de ye da se akwesi hello good afternoon Bia bokode nyame adomo so e yo adomo yo ebusu japade na me ma musuban ti ne emfa mamo ana se eye nsem kan ne aka to wo na aka ho ade no ese juje denti na edin na de okay ese yen ko ho yen ko shota ne ma no nyesa eyedi wonu mu ka so awe ba ye we ba ma eyeda obi pamu ma o ba bra so on se na ti matu ase nti sometimes se ye di mamu manu ka na ho ti ese tambiano ese de na mu di mu o chenu mu so fu ye all right yeda se ka unza enye ye ya ka unso enye ye yeda se papa me ya be me show 0243114497 good afternoon me pachoma o TV and radio volume lenko from hello yes good afternoon pacho oh yeah o radio no was show man lenko from kakra atamfu nya nyame ma radio ni lenko from kakra ma ye why radio me so na me tie mo aha yo pacho ye tie o o se ta se mo mo kan bi o ba na bi abe ka bi awan ye ni ke o di ajapade be ta o ba ta na ba na kana aya wo ba dia ya o ba ni mo so ye be mo so ye ba o mo firi wa o na ba nti so ko ye se I me di wa ta na o ba ti ke ti ka se wo on be na trita ana be me to so ba se enya right okay okay atafo nya nyame ye da se nyame show so de wadwen hire di aba good afternoon hello good afternoon no din baby a okasafi me pacho e friend me Paul kokfor me kasafi a de kam yo Paul ye ti me pacho se asamo no anana mo ka to ho no e yampa ese etisa na se kan no na emarima na wu a okwo ha ko ha nsi se bi so japade wo no nsa wo de ko kotu baabi ana so ebe so japade no betimi afisi bat ya ma me no ma na de so kofa bi baabi kura na wo de ba fie no ntimi kan no wo ba kwa ware kwa se wo ko no nya sika afa bra fie nya ka nko bari ma busuam ana me ma wo fato ho ba ko te se asante nya ko nya wo ti suru tintin ye ntimi nka se asante ni yi a me ba emre me di ade ade se ni nya ba eba eni nti sa ma mra no a wo ko no asante ni nso so ba oba obarima edi ni ma me no obusuo no ade eni nti eye niema bi anana no hwe ye no mo hihye to ho ya papa no obeka sa ye ni nti a ema me ka esire no sa no no ye pani ogboni di we nana wo ka asem bia fufu pepepa wa komite ni nia ma no ana se ne mba ebe kanti wo ka se kan no ne wo ho na se se ni ho nti me ma me mfato ho se asante ni akonya
nem asante ne ba entimi mudi ade se ne wa fa ase ne ni ama okay enti eya amamra na nanu hwe ye hu se da gwantu yo bari ma yire wo ho na trade na se opa ya busia japade tafre ho eti se to so fifi aru apia bu ntan ne ma enso so ayeden afa ne mu nyamfa ma ye ma eni me da so pa nyame show me da se 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo 1937 Aunty na oho ye de oba de ni mu adaruma ye de nyame ase work ne de no ntimi ba se de akokra ne pom ayemre na 1937 no nti no mama no musuban ni nti na ye fa busu eja pade mamo ana ba ne de ye hwa ade so ye Aunty papa anya na miensa aha etimodin bayi anibere ana hayanya na saadi ko man kawe kanya dia dire okay ka ba kuna mu kiemi aha na bebi na se bibia film na se mu sa ani so how na ye timodi ani bayi ana nibere ana saadi ne ba 1937 year that's pa wa body top for the amaye ye miensa wait me engineer 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. You emma no mon hwa de so yie ana say emma na fu me fie japade but so emma no we kakra meeting aka ne say aha ya hwa de so yie okay ba ya mamre bia before ni settle ho okay so ya nya ni safa counter aha no ba kwa wade a no se le ma ni wu a na bisiana je ajapade bi nya na ya pamo ba na fi yo na amane mano aye mobo eni ti san ti se no kra na mpelifo ni de ba ye no me e fo ba bi no in fact ni se ebuaye na ebuaye ni amane so okay ye pa ye da se nyame show na de mema na ka se kama ema no. Good afternoon. Afternoon, Aunty Bea. What are you, Captain? Another woman who Aunty Bea now swear. Yes, so I don't know Papa to you too. Aunty Bea really need to transfer. Okay. Can you no more before no? And before the better more. I'm going to transfer the womb. Okay. I don't want to say it too. Remember na to say you be man. Ibu we bia. Ni man, you can just about you can say oh yeah there na money ni be hack dey. And dey hack. But you keep my man, you keep my man again. Okay. Because yeah, my man, I think the shuma could put the idea no kramana. But when you bounce, no matter any fee. What on? What condemn no crowd I had already. But bad there, or drink a certain amount to fee. Okay. Oh, there is a matter you only with you. Eh, almost a papa there. Then so only 50. I'm going to shift you. I several there. Do pass one, say I know the Japanese man. Be a couple of them. Bema show dear. Yeah, that's it. Yamin show 0243114497 03224988035. The Busia Japadia, you see the Jama, a member in my dear so she, and all the Kakobako Shibra. It's Nayana Nanom as share Sam Rano editor. Good afternoon. Hello, good afternoon. Fine. What is it? Me who ya papa also eh? I want to be working to make a clever. Yo, my TV volume nem come from why? Okay. I udin ni baby a okasefi. Miss Dear Isa. I don't Isa Malia. Okay. Because that's a in fancy yo yetio. The one say as a formula na de na e marana. Oya. It's open. No? I yetio. What do you know? And I will remember about I said that Papa no in it. Enti oha. The man na ben no ni I said nim jini ni musa. The I no o se me wua. Me wa fast number for my day. And na ma father na buy. The man no di ni presa ki akonya di ma. Okay. Ma anka yembe na dia. Okay. Yo yeda se nyame hya mu nyina ye befa callers be miensa
na mo amabeboa yesika kakra se emfa mboa Paulina no yabobo mu din ni yakase nyame enhwa mo 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. You pacho din baby akase fi. John John pacho peja on de kakra wai. Me say. Aha. Me be John. Okay. Na me na dinu kakra se me pese me transfer on say. Yes. Esi je pade e be John obia. Ise ma. Aya ya se dia ombo bro awo ni pani akwa ni tin. Asa ajapade ni na papa ni ho ma mu ni wa. Obet ma de ja busian. Okay. Ina ya na tabida man so man ya ombo bro. Asa ma ma ni. Okay. Okay. Ina de dia na edema man. Okay. But you over a drop in you. Na se da de ko ja na adu de. No se said no ya yakaka wa ye dia an papa. No ake na ajin basia an tira se ya fan bi en ka ho. Nti wanka abutia no. Okay. Okay. That's my mother. Me da sapa ni won so be bia wo de fire ne bia na first na ne suban bi nye ba se die wasesa etimi ma ne di ebusua japade no ebi. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Udi baby akasefi. Ipacho me di gift ni kasafi ashaima. Okay, gift yeti o. Ipacho ejumedie no. Mu kaka o ti the first side na o say other side staff for no omu mu kasa ma emano. Japade ni koma emano. Na yeye side angwa side no. Japade ni koma emema no. Okay. Enti empe bebe sa no. Ema ye ma no so soro. Ye di arehu anase ye nya ye temfa bia. Eti ani kasa. Modie no adenti na muso modie nete sa se ye di ejapade ni ma mema na hwe fie we hu. Apa se mema na ehwe fie. Omo muti uwa ubaba ko wa u papa fie. Okay. Wa wari fie. Uma ni u papa fie nti oba no. Okay. Me da say last caller na yemfa na dwumedie no yemfa mbra ewieye. Hello. Hello. Yo udi baby akasefi. Mpocho fo msakara da mkese Cape Coast. Oh, Cape Coast ogwe wa hu ya. Na mina admo. Ye de nyame ase enso ye hu ye papa mpocho yete o. Mpocho wa emo da nsude de nyimo mu tu twade ye ko kwa de ofe so be se kwa wa de yitu fie de na azizin wa na obutu wa hwedi. Okay. Wo efie. Okay. Na tiri bi so matwa metola ide so fie bi de da so lebo wo metola de mo menya wodo. Mpocho Jinado. Mpocho yo. Jinado ni enyon kasa wechi na yemfa hen line mo wai. Okay. Mpocho yo. Yo ye da papa. Enti eha na ye de calling session ni nyina ebesi. Na ye nuanu mu bia ye ka Paulina sam no ye ka makoma na mabeboa ye no ye bomu din acknowledge mu ne ye hu se musika no ye nsa kan ye da mase papa eye Selma Arthur Maxwell Tete Vera Owusu Sarah Ofori Atakwati Engineer Hana Owusu Ansa Akwesi Buache Adwoa Ameko Kwame Sechi Daina Ewusi Mensa ena Gilbert Mensa Tamaklo Yedamase Samonso mudi musika basi enfambwa Paulina nyame onhira mu papa glam by tina makeup ebesiesi ho ama ho ayefe baby a wukọ bia na opese wenim edaso wenim ete se be ya wo so confidence ebeba ko tina ho na onsiesi ho emfa ema se ye birthday party naming ceremony graduation baby a wukọ bia tina ebe ye makeup ama ho ayefe fefe 0544466280 0544466280 tina ebe yo makeup no ama wanim ada ho ama ohun aye fefefe happy birthdays bi ewo ho eye mienu ma yemfa ma yenua no manne irade de afe ba ko aka won fie ho na yen hira won na yemfa dwumedie no embra ewieye we ekọ ama tiaro ese enne eye wawoda efri DJ Aika otai ene yebedi enkomo ese yema happy birthday tiaro efri DJ Aika ose nyame onhwa na onye okese papa we so ekọ ama miami nuaba
se wa insura opoku se wa insura opoku so ye nsem training a ye no wo Kumasi hanom sei we every central for ye wo Kumasi nyina ye se ye ma happy birthday se wa insura opoku Christ asumdwe enkaumenia Romani na webisade bi e da wakoma so no Lurade onye enfamau se enene de di kan a wotie ye ndwumedie na so pesa wo de wasemba yesua de e wo ye nkoma ye di nyina mu na pesa wo so de wasemba ye wo Kumasi asokwa ye ne shopping mall no e na edi enhwanimu ye production numbers no e ye 0530 507849 0530 507849 se wo asem bi e kire wo so na wo hu be bia wo fa wasem ne nkwa me se fa breye ye beka e di amaw na nyese ye ka ne keke nso ye ka nyame adom eni mpanyimfo eta ye chie tu anamo se be ya feedbacks papa positive feedbacks ebeba na wasem na ode buy solution aba e di amaw nti enene de di kan wutie ye na so pesa wode wasem eba me ka e 0530 507849 0530 507849 eno any number obefre ye nua Paulina asem na ye kan no mo amudi musika ba nyina ye damase papa panyame enhwamo ye gidisa mo ano na amayetu anamo e de akodu sa bre nti de ye nya bia ne ne de kan story mo de abre ye no ye hyiramo nyame enhwa kese pa na ye de emamo production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojosa Akode Emmanuel Kwame Vadi Beluchi Era na Peggy ene boya ye de dwumedie no e de ebremu mi a metina dwom e de dwumedie ni nyina ho chia me no mi din e de Beatrice Piegabra obetimi afra me Aunty Bea nyame ya adom akina nso ye de adesuade e be san e de abasa na komamu nsem ye no yesuade e wo ye dwumedie a ye di ne enyina mo me sorry Onua Sports eba Akoma Sports enso eba enti say ye TV say ye radio enyiwe fidie na mfi baabi amfa nkoto baabi a bebe akotie bia ye Akoma FM 87.9 Kumasi ebrem e wa ha ye da mu nyina amase